Kalenjin isigechi inyorwechi mtandao nebo Facebook ni betutab Christmas tarik 25 nebo betutab rani kakibwoti akobo sigetab Jeiso Kristo akitinye kelchin eng kemboutab rani kakituye akitindoi toot mchungaji ak maaskosti Balozi Peter Rono kirecogniseni kiacknowledgeni biik chekakomong kobun kebeberwek cheterchin. Agere Pastor Moses Koech kobun kebebertab Melbourne, Australia. Kongoi mchungaji Moses Koech. Agere kaimong Himi Chonjo katwet angot wakili otunenin kisoma kityo olaikan oshian sikosikyi kenyoru ng'olyo nebo betutab rani. Ngotko manyoru nafas iwe kanisa itinye kelchin eng betutab rani, itinye kiboityot nekimi nemase koberurech eng betutab rani. Kongoi Beres Cherotich komi kebebertab olimbo emetab Saudi Arabia. Kongoi Faith Chelimo kobun kebebertab olimbo Sydney, Australia. Agere kakotunenin. Kongoi kora akot Meshak Kipruto kobun kebebertab Adelaide emetab South Australia. Kongoi Julia Mosong. Kongoi ak timit tugul chebo PT kakimutuje kora eng saishekab kora sikemakwok sikukuu, sikemakwok Christmas akeamege emo kele kaune betutab rani, betutab Christmas itinye kelchin eng betutab rani. Meche kele ilaki chi nemuch kaitunen ngotimi oret irutoi wendi kurgat iel kityo kit neibune, ngokebune ptuktukit iel kidogo akitokchigei iswichenin iwe mtandao nebo Facebook sikosikyi ikas ng'alek. Ameche kongoi eng biik cheisubech chebo kokwet nyu olimbo Tulwa Mwetun, olimbo Moi University kanisenyu nebo ACK Tulwa Mwetun ak biik tugul. Agere Manu yo komi areait yobo mashinani kosubech kora. Agere kora Edu komi barak yo. Ameche kora tamwa pole angot Dan agere Dan komi yo. Agere Jemei komi kebeberta nimbo Doha Qatar ak biik tugul chebo kebeberta nebo Tulwa Mwetun, Chesunet, Moi University, Keses, Chebarus, Chebalembus, Kabore, Lutiet, Ndubeneti, kokwatunwek tugul cho. Kongoi kora agere chitab Western Australia kakomong kondochi notok nambari moja ngole Facebook notok ko Arap Sergeant Alfred kobun kebeberta nin. Kongoi Meshak Kipruto ngainet naat ko Chenge kobun Doha Qatar kakoswichenin kobun kebeberta nin. Kimi kityo Christmas edition betut nekibwoti akobo sigetab Jeiso Kristo. Kale Balozi Peter Rono inyorwon kebeberab Balozi Peter Rono. Kongoi Osea, kongoi kasubik kyok, kastoik kyok ngolomi takwek cheomite tugul. Akerin inyendet Osea Kiprop, mangen ale imyeno Osea, ko meche kemwa kongoi kongetege ole imi inyendet Arap Samoe, mangen ale imyeno, kemeche ketachin kole Merry Christmas. Peris Cherotich komwae akine kole Merry Christmas. Ko kongoi myeno biikab Middle East, omyeno biikab kebeberta nin Elgeyo Marakwet, kimeche keker Uasin Gishu, kimeche keker kobun kebeberta neb Europe, kebeberta neb North America uyoto koruitos biik, lakini ngano kelechino kong'etye makimeche somisen
tot nekitinye betutab rani Kipkemboi Edward kimeche kemwa kora kele karibu sana. Kimeche ketach ak tugul kimwoe kele Merry Christmas. Angen ale ingoloba Australia osea kemwoe kele koune Christmas amu kaobe koto olande nekit oit betunin age. Abwoti ale betut nekile boxing anan kikokile boxing day ko 26 mongen ale kinamege ak ne. Ameche sitakecheng kele ki boxing day ko kikalya sikemwa kunoto ko kakobata Christmas. Biik chomite Kenya kemeche kele abwoti ale otesetai ak sikukuu nekararan eng komasato bo Kenya kemeche kelecho karibu amu ngokamaimuchi iwe anan kosubkei ak ng'oliotab corona ngomaiwe kanisa ko makisiko kenyoru ng'olio kobun inendet mchungaji nenyonet nekimite tugul mesikemwoiwo kele kakinyorchi ano. Ko osea tokere biik eng yo mongen ale ikere okot ng'o nekit siketou tetutiet ko testai. Kongoi balozi Bitarono. Kikere eng emetab Australia balozi Bitarono uyo kakosit Christmas atinye kityo taikainik 20 sikosikyi aityo kikure Boxing Day. Akere kitinye kelchin balozi ngameche sikimut kasubikchok around the globe sikenai kele ano ole kotach Christmas ano ole tikomi Christmas. Akere uyo kebebertab Canada kora kotomo konam Christmas kong'etyo angot matelong rono angot arap or komi Toronto angot onyo arap kuto nekibendi kenyoru. Akere Sylvester Ruto ko imamenyu lakini mi kebebertab Maryland kebebertab olimbo America. Tupcho inendet ak Daktari Peter Ruto. Angen ale ingen balozi Peter Arono Daktari Peter Ruto. Angen daktari, kongoi osea daktari ko kikibwa lomwe ak daktari kitun kait emetab America wanende nekinyo toreti imrecho koba konyor kiy nekikure social security noto nambarit nekiboisie konyamut icheket akoi tun kotar sukul eng ole kimi atya kotokyigei kebebertab Uingereza ko angen daktari ko kongonye daktari kikosenenkei. Akere inendet osea Kiprop kole amitei Kapkagaon eng Nandi County ko une kaikai imwoiwech ile ano ole imi eng olimbo ole kechute anan ole isube program ini ko kongoi biikab Nandi County nenyune notok ko kimwoe kongoi akobo akwek ko ketesetai inye osea ko angen kemwa ake ketebena akobo Peter Ruto angen Peter Ruto komi testai. Kongoi balozi Bitarono. Kisome kityo kasubikyok tugul chekaimong'u kole imi tos imakchini ng'o Christmas, tos ibwoti ng'o imakchini Christmas, sirwet kityo ile imakchini ng'o Christmas sikosikyi kesoman eng yu atyo konyor kole kainyoru jumbe nebo Christmas. Kakere nekikure Joash kemikochi ainet age ko Simba Moja. Kongoi Simba Moja nekomakwech Christmas nekochobwech kadishek chekoilili kabisa mtandao nebo Facebook. Simba Moja kiagnolechani kobun kebeberta nimbo Nandi Hills kebeberta nimbo Kaplelmet ak biik tugul chekakomong'u. Akere chi nekikure Chelemei Kiptoo Junior mwenyewe. Kongoi Chelemei Code Free Rock kaimong'u imi chonjo imi tune. Ameche kityo kora balozi Bitarono tak nolechan biik kora cheisubech angot Thomas Kipkemboi angot Kennedy Chirchir angot Solomon Tarus angot boyot Jonathan Cheptilis kobun Olarepan Forest. Kongoi Jonathan Cheptilis kobun Olarepan Forest. Betusiek boisiek makemetoi boisiek komi chonjo. Akere boisiek kabisa kokonamchi technology teket boisiek. That is the way to go. Ameche kityo tak nolechan biik angot Millicent Chepkwamba kobun kebebertab Sydney Australia angot Dennis Kimngetich angot boyot nekikure Philip kobun kebebertab Sydney Australia angot Tabitha Chepkwony angot biik tugul angot arap Wamba wakili kobun kebeberta nimbo Sydney Australia angot Joji biikab yobo yakuna biikab Kapseret lakini mi kebebertab olimbo Western Australia. Ameche kityo awo akoi kebebertab Darwin kenyoru chi nekikure Albert ko ki classmate nebo balozi Bitarono lakini tune nin kosubech eng kebebertab Darwin olimbo Northern Territory ak chi nekikure Nixon arap Muigai kosubech komi kebebertab olimbo Darwin Northern Territory ak kebwa akoi Brisbane Queensland anyoru chi nekikure Amos Ruto ko tune nin kabisa kalecho ami lo kakonde ryolinik barak kosubi tetutiet kobun kebebertab Queensland Australia eng kebeberta nenaat ko olimbo Gold Coast. Atya mutai kidogo kebe Western Australia komakoi kiutie president nenoto kobo Kitwek Association akikure Stephen Sitianei
ne shopping number moja ne isubi tetutieni betusiek tugul ak timit tugul angot boiyot arap cheruyot omi kebeberta yobo Western Australia kikerok ak acknowledgeanok angot ng'etinotok indoik chekikure Kadi Sacco ak angot Mama Kate angot pastayat Reverend nekikure Sak Mutai kondochin kaniset nebo Neema nebo Western Australia ak kosubet moja kwa moja isubet chini kwa chini kiacknowledgeanak tugul ak iwekwa kongoi ak kelecho kityo olaikan oshian ongeshian as much as we can kimeche kerichen biik chechang eng betutab rani amu kingen kele oret nitok ne inegei nemuch kenyorchi biik chok eng olimbo kongoi biik chekocham kosubech kora eng program tugul chebo Kass International cheisubech eng radio kimwowo kityo kele kimi holiday lakini kora makibe holiday kokibe holiday eng olin lakini kimi on eng mtandao kongoi President arap kebene kosubech kobun kebeberta nimbo America Abraham Kirwa angot Wilson Koech kosubech kanyorwei komi kebebertab Italy Rome kalechino kami olonbo St Peter's Basilica eng betutab rani kopokeani kabisa anan kotoche akobo siketab Jesu Kristo kongoi mwalimu aramaraba kikerin ing yo imi kebebertab Hungary kaitunen imi locked isubech chini kwa chini Daktari Ronald Ngetich inyorwech kesirwech ile inyorwech komye imi taonit neo nebo Shanghai kebebertab olimbo China angot Nelly Chelagat ak biik tugul komi kebebertab olimbo China. Balozi Peter Rono iberurot Kalenjin kinamchini kongoi nye Osea nekit siketou tetutiet ngukenyone nguno koni ko tetutieng'ung nebo Igeere ne chitab Kalenjin nekimeche kitinye rani tot imwa kele tot kibelelit noto ko Reverend meche sikenyoru inendet eng yu so komwoiwech ng'olyo anan sike koberurech kora ak ng'olyot ko kongoi chitab Somalia akerin inyendet kale kikure Chelamei Kiptoo Junior komi olimbo Somali kelechinin kongoi amu kenyo inendet Emily Rob kale komi poto kelechino karibu akerin kora kongoi nye arap Sajin noto ko shabik nenyonet ako kongoi boisiet neiyoe kikosenengei nebo iman akere kora chito nemi olin arap Kering Mark mongen ale imyeno kale chicho Merry Christmas kelechinin akichek Merry Christmas eng ole imi kichomok nebo iman biik chok ko yekitesetai kuni kongoi Joash Kemei konoto komite Simba ni moja abwoti ale Simba man ko agenge ko kongoi amu isubet kong'etegei kebebertab Nandi Hills kimeche kesom kele oyie chitab Kalenjin ak chi neimi ngot imite sharan ng'olyondoni koityi biik alak sikobit ketestai meche ya tugul nekikeni koteke ketacha konekit siketou tetutiet komatianit eng yu ko Osea kakamwaun anan kamwachi biik eng yu alechi ing olep Ohio betutab rani ketindoi kosnoen last night po kap koris necham komwoe Dr. Sambo orono kalen amanda sang ko kaitit nebo kwong'ut ibaweke ko so akere ale ye kaitit ngato ko karon kito kityo nebo maajabu Osea ko kolagat eng yotoi kosnoen kubirwo my grandkids inetegei kopir simet kenyisiek 7 ak kenyisiek 5 konetegei murechu kopir simet kopirwo simet kolecho kiboiboi kabisa atebe alechi why kolecho murechu amu kakosnoen kole ko nguno betutab mutai rani sinye nito ne sukukuni kosome as kolecho kakimeche sinyekebe sang keureren yani ketech ki nekile snowman ing kole koteche lagok snowman ketech snow nebo Chito nekakitech ne snow eng sang yo ko ngyolen alechi abutin excuses ing yachen kowek werto nemining kolecho please grandpa so atinye kaamiset nameche sipketech snow yebata tetutioni nga kaitit so ameche salachkei kuyo ameche awe arawet ibachesan snow kaitit oli kocham kochome chumbek kale ngobit snow kochome nekile white Christmas so oye kaitit olep sang kosnoe nebo man ko mongen Osea kotom ketou ameche teiker kora ile isubet ng'o kimeche kesom kele laikan ak isharan kongoi balozi Peter Rono ameche kityo balozi kamwa kukoi netilil kakile kaikai mearorte kosir iarorte so koiarorchi murencho ilechi
imuti sang amu ngon ndakaitit ko lazima imut amu kole mi arorti amu koi arorti ko lazima imut so ameche kityo ta acknowledgean biik chechang balozi Peter Rono akere chi nekikure Roda chembeni komi teachers mwalimuiyot olimbo Chesumei constituency kongoi mwalimu ochopchinigei angen ale omeche sosaisere lagok Januar mi chi ne Stella Keter ko lecturer eng Moi University akosubech mi neke Rose Keter kora ko Moi University kebebertab Annex kosubech ak mi Peter Koskei eng kainet ne naat ko mwalimu daktari arap Namemet ko Lokin mi Lilian Rotich ko gospel artist neisubech kosubech mi Lokti akosubi tetutiet mi Victor Kipkorir kebebertab Nairobi kosubech Victor kongoi Victor ak biik kora angot Elvas Kisorio Geneti Chirchir Salasto nebo olimba Malaba kosubech mi Wesley Limo nebo kebebertab Nandi Hills Nelson Korir kosubech Hosea Parno nebo olimba Bomain kebebertab Eldoret kosubech ak Edwin Talam ak tine engineer Jonathan Towet kobun kebebertab olimba Nandi County mi chi kora AIC Kabikwen kongoi bichobo AIC Kabikwen kakenyoru ujumbe kele komi locked akosubech kweli Professor Michael Kiptoo CEO KMTC nebo mi kebebertab KMTC kosubech ak biik tugul mwae kongoi biik chok makiutie keacknowledgeanat makiutie kiwekwa kongoi amu achek eng betutab rani balozi Peter Rono amakitou tetutiet kora ameche kora tamwachi biik chekowishenwech Merry Christmas kobun takwek cheterchin angot arap Chepsiror angot biik timit kora nekocham kemi mtandao nebo Facebook nebo Ongetitil kongoi timitab Ongetitil timini komuti kijanaek kiptoinik kobun kebeberwek cheterchin eng ureretab asista ameche aib nafas akine tamokwo ki age tugul nemi ale kenyini kikimuch kerichen kijanaek karibu 30 kobun kebebertab diaspora ak kwai boisionik chechang in terms of empowerment ameche kityo tabwatchi kora neranik chemengechen komi mashinani omi kurgat kingen kele Christmas emet lakini mutai ko sukul so ongiro ongelechini Christmas akibwati kele sukul Januar balozi Peter Rono amakitou kole mwa kora kibwati bororiet kele tikoyaya emet tikong'o emet tikomi miandab coronavirus akere ole kokonyo nekekure second wave kokilen kakoit vaccine lakini kabit cluster eng kebebertab Sydney Australia nging'ololi ko kakeker kebebertab Sydney kora borders akobo cluster kityo nebo cases cheng'ering'en so bororietab Kalenjin makoi king'et kibwotwok abo coronavirus teme biik kio akotikotesetai koteme biyatom koit vaccine ongeribis akemuite testai balozi Peter kongoi nye Kiptoiyot noto ko Hosea Kibrono komi kebebertab Australia kimeche kora kotakemwa ngokenyone nguno ngokejoinenech kemeche kelejin ni ko tetutieng'ung nebo tos ikere ne chitab Kalenjin eng ole imi kimeche ketachin eng tetutienitoni eng betutab rani nebo kecheng biik cho kicheng'e biik kobun tokwek cheterchin anan kobun ing'ony komugul okesungukan dunia betusiek tutigin chekoketou kong'etege wikit konye ko kokimitei wikinitoni kokimi olimbo Mexico kakibwa rani ketokosu kidogo kimitei no kilen Midwest ko jimboit nekikure Ohio komeche sikoi kekas kele tos ne nekenyorchin oli beside kakenyorchi taonyo nebo rani ko ne age nekenyorchin oli akerin kora Isaac Ngetich ko kimeche kemwa kongoi kale chicho Merry Christmas akerin kora inyendet Kipkore mangen ale imyeno kimeche kele kami Ohio chichi anan Happy New Year from Ohio kimeche kemwa kongoi Mike Kiptanui kile kimeche kemwa kongoi CM Lagat kimeche kemwa kongoi amu kale Merry Christmas ko ameche kora special thanks kotawekchi biik chotok cheisube cheu okot president nenyonet nebo kotab kaa noto ko Mr. Eric kokakimwa kele kimeche kokitoune president nebo Kitwek kimeche siketokyigei olindo makas ngot komi rubani arap chelogoi professor imyeno angen ale inye ko ishabik nenyonet kongoi amu kichomok nebo man kemeche kemwa kongoi ngakwek tugul cheusubech akerin Salina Seko Merry Christmas okot akinye kichomi nebo man kongoi eng ki age tugul neisubech eng betutab rani ko nekit siketou tetutioni mabwoti ale tugul lo siketou
ko kimeche kemakun sikukuu nan Christmas netala ak kemeche kora kotekeib boroinik kibwotun kelechin mite corona. Angen ale tumin emet sikukuu emet lakini mi corona nebo man bikyok yekibendi komeche keribkei akere kosherekean biik kabisa koba biik kolany ndegeishek kosungukan biik kunotok so kimeche keribkei kotekibwotchigei kele oye ongeribkei ongelany mask ongiun eut ngo ma necessary iwe ole iwendi itebi gaa ko kisome kele oye ongotekeribkei amu bo iman akomitei corona ako bore biich corona so osea ameche kityo singyakiweke ketestai ko ameche koteimwa ile ikere ngo akerin Hillary Biwott kale kongoi mising kale isubech Lea Cherop kongoi kale Cherop isubech kongetege Zimbabwe ko kimeche kemwa kongoi Harare olimbo Zimbabwe ko kongoi Lea Cherop isubech kongetege Zimbabwe ko kimeche ketiem anan kimeche kora kesom kele yeisubech ityem isharan sikobit kochanga biik anan kosubech biik chechang anan sikonyor biik mat komisenchi ngokamaiwe kanisa ko osea ameche kotimwoiwech ile ikere ngo kongetege Lea Cherop ko ngo age neikere eng yo. Kongoi balozi Peter Rono akere chi nekikure Fero Kebut Fero Kebut Merry Christmas Happy New Year Mark Kering komi kebebertab Western Australia. Solomon Kiprotich komi olimbo Doha Qatar kebebertab Doha Qatar emet nelale maat amayai emoni Doha Qatar balozi Peter Rono kwa statistic biik lagok chekitindoi chebo bororietab Kalenjin chemi kebebertab Doha Qatar komakimwae namba kilen kityo sere muren chawat oset otyemonam emetab Doha Qatar akere angot mais komi kebebertab olimbo Baghdad angot Chelimo chebaka Mberia komi kebebertab olimbo Saudi Arabia akere kora chi nekure daktari Ogelo komi kebebertab olimbo Saudi Arabia ak chi nekikure kora chebo kamaraba komi kebebertab olimbo Saudi Arabia akere kora Osea Kiprop ko chitab kokwenyu kap Cheboret nyumba kerekut kap Cheserut akere Kosi Irene kosubech kobun taonitab Northern Carolina kebeberta nimbo America kokikatwechi Pastor Chemagar huyo chitab kokwet ak mheshimiwa Arap Cheseret kosubech chini kwa chini mi Christmas kowa olimbo nyumbani angot Philisen Kirui kosubech kobun kebebertani angot Kigen kosubech kora komi kebebertani akomi kobun kebebertani bo Elgeyo Marakwet ak biik tugul angot mheshimiwa Julius Ruto CC nebo finance Uasin Gishu County komi akine kosubech akomi Lok angot mheshimiwa Chebiji kobun kebebertani bo Uasin Gishu County ak Arap Chelilim mwenyewe Ambassador Bitok kongoi osubech chini kwa chini angot gavana nanyu nebo Uasin Gishu County kingen kele osubech kandoik tugul kebeberwek tugul kiacknowledge ak kiwechi kongoi ak boisionik chwak kimakwak akichek Merry Christmas and Happy New Year. Angen ale makolosi ketau balozi Peter Rono. Kongoi kameche kityo awekchi kongoi chicho isubet kongetege olimbo Tokyo notok ko inendet Evans Keitan kale isubet kongetege Tokyo Japan kitindoi kora inendet Cheruyot kale Merry Christmas and Happy New Year Peace kimeche kemwa kongoi ak akwek tugul cheosubet kimeche kemwa kongoi ak kelecho karibu eng tetutieng'ung nebo tos ikere ne chitab Kalenjin kimeche kebe ketou tetutiet nguno ko kongoi eng akwek tugul ya tugul kemeche kesom kele sharan ak ilaikan yekitesetai eng tetutioni eng akwek tugul kemeche kelecho Merry Christmas biikab Australia kingen kele kaosir oloto nekit obe Boxing Day kemeche kemakwok chemiach biikab Kenya cheotesetai koselebreteni kelechino karibu biikab America chekong'etye chekimeche siketou kebe sikukuu kemeche kelechok Merry Christmas kimakwok nemie ko osea ngebe ketou nguno yekibendi imuchi inde tiendo nebo iushenji biik ya tugul kitesetai asikobit ketou tetutiet. Kongoi balozi Peter Rono kaking'alale Boxing Day balozi Peter Rono kokaingian Boxing Day ako katau koayat ki nekakibwa nebo Christmas so ami ane Boxing Day eng kebebertab Australia chi nekakiyokwo gift nebo Christmas kokaayat ami Boxing Day angen ale akwek kotomo amu tomo
Boxing Day. Ngandet tiendo kityo Balozi Peter Rono sikosikyi ketau tetutiet nebo betutab rani. Ko Osea. Yes, Balozi. Woi, kakase tesetai tiendo testai pole. Kongoi kastoik kyok tugul eng olomi olobochineg meche ketajagen tetutienyo nebo tos igere ne chitab Kalenjin eng betutab rani chomite tugul ko inendet Osea Kibrono komi kebebertab Adelaide olimbo Southern Australia. Kainenyu ko Balozi Rono amite kebeberta nebo Columbus, Ohio. Kitinye tot eng betutab rani ne notok ko inendet Reverend Philip Kiptoo Sang ne notok ko mchungaji eng kebeberta neb America kimwoe kelen Midwest lakini kimite tuwai taonit agenge nitok kikure Columbus. Ko inendet ko Reverend Philip Kiptoo Sang. Ko kimeche kesom Reverend kimeche kityo ikat pororiet asikobit ketau tetutiet nebo betutab rani. Kongoi mising Balozi ak Osea komite Adelaide. Ameche amwa kongoi mising akobo tokset notok kaotaja anyo kipindi nebrani igere ne chitab Kalenjin. Man it is kin nebo maana mising kenai kele kimyeno ako toretech kokeny kiro kele ne nekararan eng achek biikab Kalenjin neimuch keyai sikewolishe. Ko amache amwa kongoi mising akale kongoi, this an honor. Nito ko heshima neo nekokono anyo kipindi nitok rani. Kongoi nye Reverend kimite kebeberta noto bo Columbus, Ohio. Ko chitab Kalenjin kakinyor chitonyo betutab rani kakimwa kele koking'etye kebeberta nebo Mexico eng yaking'etye eng yundok kebwa ketokosu kitegen nguno kimite jimboit noto bo Ohio noto taonit anan eng kanasetab Columbus. Ko jimboitab Ohio nito ne kakinyorchi Reverend ko kakile eng koindo nebo jimboit nito ko nekit no kimwoe kele 44,325 square kilometers noto ko kergei ak 116.96 kilometers square. Noto ko nekit namba 33 eng emetab America. Population nebo jimbo ini ko nekit 11.7 million. Noto ko namba 7 eng emetab America. GDP nebo kebeberitak mogornotetab Ohio ko ningait karibu 695,362 million million chepkondok chebo abwati ale billion chepkondok 2019. Ngepchei mogornotetab emoni kepchechi biik tugul chemite Ohio koibechi tugul $59,488 $59,488 ko kakipchei mogornotetab emoni. Ohio ko kichut union, kiitoi koek kibagengeitab emetab America, kochute union kenyitab anan March tarik 1803 ko namba 13 atya koek state ing kenyitab 1953. Jimboitab Ohio kora ko kakile ngokikesoman geography komite ainosiek cho kikimwoe kele the great lakes chotok mut ko agenge kenyorchin kebeberta nebo Ohio oindo notok Lake Igeere ko ing North America ko ainet neo nemite metoutab Ohio.
Ko Ohio ini kora ko negit kemwoe kele mungaret komi barak ye imeche inyo America chi ngot ko chomeche obwoti ole biik chakokenyit green card kesome kele oyie kokile keyai mungaret eng kebeberta nebo anan jimboitab Ohio ko one of the best to do business in North America ako mengotet ko affordable mau olimbo New York ole kikimi. Kito nebo komonut nemeche inai akobo Ohio ko chi nekailany ndegeit anan ngimeche ilany ndegeit ko biik chekitou ng'alekab ndegeit Wright brothers ko kikisikyin taonit nekile Dayton nemite Ohio sait agenge kong'etege yukimi. Ko bo komonut Ohio koyoe kele the part of ndegeisiek ko kitoune kebeberitani ako moto nenyon nebo Ohio komwoe kole with God all things are possible. Igere ile iye tinye komong'unet neo jimboit nebo Ohio kokile moto nenyonet kolen with God all things are possible. Kimi Christmas meche sitakebe kemonyoru koi ketesetai eng yo ko meche sikenai kele bunu ano reverend nenyonet toot nekokinyoru betutab rani ko reverend kokitou tetutietab tos ikere ne chitab Kalenjin kakemwa tuguk chekororon chebo kebebertab Ohio ole kokinyorchin. Kimeche anyun ketebenen reverend kele reverend ini amu kimeche koi ngetore tetutiet kotokoi kekonin boroindo amu Christmas emet kimi sukuku kikisiche Jeiso betutab rani ko meche sikokoto iamdoiwech imwoiwech ng'olyo isomanwech ak ketestai kounotok ko lakini kotom keit yotok reverend kemeche kenai kele reverend Philip Kiptoo sang kobunu kokwet ingiro ngolimbo gaa kisoman primary ano iwe secondary ano reverend. Kongoi balozi anendet abunu kimostab Marakwet yo kikure Chepelel Talai location, Talai sub-location in Tot division. Kiasoman ole Nande king ngokeny kokinyo baba nenyunet kwa the White Highlands kwai kasi eng kimostab Olesos. So kenyoru nafas kebwa tugul nyiketebie Olesos ako en kiasoman sukulit nekikure Igeere Primary School. Ako kingang'ete Igeere Primary School awe Kilibwani High School awe kiami Nandi most of that time ako en kiami olotok akoi 1994 awege Tot Chepelel Kamariny Village ole in kigaa kabisa ole kiabunu. Reverend kongoi kaimwa ile ibunu olimbo Merwete kamameche kora sikoiwe ing'ololi itesyi angen ale floteni biik chechang ko keng'alal itesyi Merwete lakini kimeche kora sikoitesyi nekit neu ane atinye kelchin alen kiasomane kebeberta nebo Iten so choronokchuk chechang kobunu kebeberta nebo Merwete kou principal nekibo St. Patrick's ko nekit ngot ing'alali iwe shortwave noto kora ko floteni inendet Osea lakini oi akasane ko meiwe kora amu kimeche sikoi ing'ololchi biik chekosech eng kebeberata kemwa eng yo ile village nebo Talai mongen ngele Talai ngemwa ko Talai ko cham komi olimbo Nandi mongen ngot ko Talai chetokotupcho ak chun anan lion. Talai nabunu ko en Talaindet anendet abunu Talai ako en kikure sub-location ak location Talai kora amu yutok ye kingebwa kebunu kapkuko kebwa oretab Kapcherop ak nyekebe kesetlan ing yundok Talai chebo Marakwet. So ko tiondo nenyonet ko en chepkoket. So ko notok nebo Nandi kou neng'etundo. Woi ng'etundo. So mi tofauti lakini on the other hand ko kaile kutalaindet kotalai tugul ko en ngen Marakwet kometunege biikab Talai.
got ko tala indet ni na ain tala ko chepyoset ko mogoin makichamchin kotunge. Kongoi Reverend abwoti ale mi talaek che mara kosubech ing yu ko kaokas ole otinye biikwok chemite kebeberta nindo merwet nepoto inendet Reverend. Kemwa Reverend ile ing yo king nyekaitar primary iwe secondary. King yepata secondary kolya kiweke olimbo Talai anan kibitestai ak college ako kibiyai ne ing yo. Kiachame sports. Anendet ko kiachame sports ko kingawe in secondary ko kiachesani football ako kialabati kora. Lakini kingoit in a point ne kiameken decision kelecho lazima ichusen agenge awe football. Ko kingatar football, kingatar high school awe ibochesonji T Estate. Kiachesani in 3 T Estates Kaboswa and then Igeere ako Isagat. Kinebo mwisho ko Isagat ye kiametoe ngalekab in soccer anan football akaweke in awe Marakwet. Kongoi Reverend. Kwanyoru kele uni kitewe kora Rivertex abwoti ale kiakomach kocheng Rivertex kosubkei ak katiareng'ung nebo mpiret. Ko kinyo kakobata ng'olyondonito kaichesan korum ne kora Reverend ki kaitar itiori mbirani akenyoru kele kiketiar mpiret kimeche kocheng'en Rivertex. Abwoti ale kiaiwe no kilen Super League anan kikure ne. Yami Super 2, that was Koisagat ko give me Super 2. So by that time, ko kingo kaketar league nebo 1993, ko ki suppose awa iba join in Rivertex. I was looking for what team, Kimaja Rivertex, and then awe also awe Lanet. Ki suppose a join in Goranaba in Jeshi, amu kiatinye jorono kegi lindak. So awe acheng ole ngiro na wendi, but kingawe ko kiboger in maisha nebo in iegu chito in footballer the rest of your life. Ager ole manamegei, and then ko ki ta point kora ne in kya namge ak choronok ne in kya tau mayek ago tunalake. I mean as a celebrity ko in ichute in maisha ne baadaye you can regret. So I ended up one ole oye una mayama maisha ni, and then amugi kaginamjo a Christian family ko I think my senses came back, and then I decided I think this is not right for me. Mwana sameta in kapsa in ngalega football agawege in our village. Ibo I was mwalimu yot in my home primary school. Kegu mwalimu Reverend, mwalimu nebo ineti subject ne akwanyun ning yu Reverend amu kurne Reverend ko toma koito kot keteb kele aimwangyo ile kingie olimbo Nakuru ibetiar mpiret Igeere ile oye maisha ne banda ni ko makararan. Ano ole kenyorchi kurset sinyaiweke amu nguno inye koi Reverend ingele ngimwa ile kiaitou ye mayek ko meche sikotoi mwaiwech ile ano ole kemetoi ng'alechu ako kenyorchi ano kurset sinyeitokchigei lainda ni age ni. Amu abwoti ale kiwe pin no kilen crossroad Igeere ile mawendi left anan iwe right. So Reverend. Yeah, kingamito tiori mpiret ko kiatiar mpiret kenyisiek 3. And then wakati nito niki suppose join Rivertex anan ko Lanet ko en ki wakati ne kiabwat asole kenyisiek 3 kong'eta tar sukul. Ne kait kochigei. Ne tos ait ole ngoit mutai ko kai 1 2 3. Mamite ki ne kiaro other than kine kyoe ko in kyoe kasi ako rabinik chatak tugul kyome. So ale in oye mayamegei, and then ale ngoit Tunis amene lagok, and then atinye my brothers and sisters kora chekibendi sukul teptoeno, and then mwana sole oye in ngawek awek kanisa
awalak kogeny. So kokingawe kanisa man, I met Jesus and kowalak sabenyu. Ako kingowalak sabenyu, oye in koloit asen kotoi koloit ngalekab in football awe mwana sameta kiamete kila kitu ingen koi sagat ko ne kiamenye ko in kianam ngoroik kityo chatinye akawe ale kawe leave ako kingawe leave awe gaa kabisa Kamarin village ingen tot ko kingait olindok akatebi the 1 month that I stayed anyoru kalyet akanyoru aker ale oye ngu yome awek gaa akot nganda momite kasit yome awek iba volunteer akatoret en lagokab sukul primary school amu en king'ering kora en mwalimuek so awe asipotau anetishe en primary school as a volunteer ne kikilipana en 1,000 ingen arawet ako nekio missing ko ki kurset notok anyoru asa kurset ale I need to serve in the church awe akibatoret kanisetab ACK nekitakoyang nekitaketou ingen koretab Marakwet. It started in 1989. So yotok as kanyoru kurset akatau boisiechi kanisa. Ko Reverend kakibatisan ning yu anan tomo ngalechu tugul chu iyoe chu iwendi mite ole tugul kakibat anan kabinyorchi ngalechu tugul olin kukenyoru kalyeng'ung. Kouye kashamwat kaina ko kamwa ale kikisicho ingen a family neki Christianic. Papa nanyunet ko ki Christianin kibo ACK kikibendi en Segelai, that is Koilot ko in yotok kikibatisana kibatisana en Philip Saina, Reverend Philip Saina nemite nebo Koilot. And then ko amining amu in Anglican kibatisana ko imining. So it was just rededicating my life. And then ko kike ayu confirmation kora in 1985 ko confirm na Bishop Alexander Muge marehemu he holds a very dear part of my life amu in inenda negi confirm na Ingolesos amu kikiba Olesos parish that time. So this time kinga nyo asawe kanisa ko it was rededicating my life to Christ again after drifting and backsliding. Kongoi Reverend, agere chi nekile Kipkemboi Edward nekale that is true story Reverend. Abwati ale mongen ngotingen Edward Kipkemboi Edward mongen ngotingen kelejinin kongoi nye Reverend amu kekonu baornateng'ung ne notok kaimwa kainyo nguno Reverend kai keng'et keconfirmanin kebwa tukche tugul kainetishe ngolimbo Marakwet. Au yoiwe kataiwe ke au kainyoru kurset eng yu kataiwe college eng yutok sikobit iegu iamte anan kalyan nekesub eng yu. Well, kingo kawege anetishe for 4 years. Nekikilabana 1,000 ngarawet kenyishe chotok 4. So yeki kararin mising ko kichama pati ngwek again aganyoru aseveni from ngwek chekiabati, and then anyoru anet my siblings, my brother and sister chekimi letunyo amu by that time ko retire in my father kokimite kimastab in Trans Nzoia. So I discussed it for 4 years, and then after 4 years, for my sister kingwa jito nenyo nerubwa namba oeng kwa high school, then komata ko much in rabinik in Joseph from school kota style. So our business nebo maembe nekijamo ibe maembe noibu maembe kongete in Marakwet all the way to Eldoret, Aldaing Nakuru, Kebendi Kisumu, and that time it was about 4 months. Skotoma wagaragored nagiba pokot wakati nagiba El Nino. So, but before that, college, Kyawe 94, I got an opportunity in course nagiba in Galega, Kigure introductory course in translation principles. Neki Kiofane in Nairobi,
by Bible Translation and Literacy, East Africa. So I was in 1994. So that changed my life. I started receiving the call. I translator in Marakwete, sabita in translation in the Bible and kodita Marakwete. So that time on it, you need that opportunity. So until 1998, after 98, Kingo Bengalega Maembeg, Keguras Naro begin to join Oye in Gagabit Poisiete, ne tos itoret in Ngalega translation. So then I accepted. I got was in Yotok, I joined in the team, Negiba translation from 98 till 2007. For 10 years, kasi nata po translation. Oh wow. Kongoi nye reverend. Kai nyo kai yelda ma no tomo ko tielda maembe ke lege binetisha korog ng primary inetisha nyo yame ilbuta genge ke mwa kunata. Ke mwa biashara nigeta unyo no maembe reverend. Ano lege nyorchi maembe ako amu ke lege ko rabinik ko ginyorchi rabinik anan gichami bene maembe chekuket ibunano maembe ako kichami bene maembe chekukot koit Nakuru Kisumu nakemwa Kingo galen une ma tarata mising alega bin kanetishet ko tanet in my sister negi high school ko anyoru chorwa negi kile jo nyoge ay tokol kasi ta maembe. So most of the capital ko gibun in this friend negi kigora kiboishe ngin ngalega bin translation. So I was a key person negi jamo ay kasi natak, and then being paid and sharing the profit together. So nitog of my friend Philemon Kisang, ako inendat ko in ko the project manager. By that time, kogi the linguist negibo in Marakwet. Ako inendat negi kona the motivation to be able to go for the course negibo translation, introductory course in translation principles. So inendat negi the key person ngalega maembeg. Negi support na ago aga tokol kasi natak. Kongoi reverend. Koi nyo ga itu Nairobi to mogot ketep kele ara ingele wendi agebe it ko mara ko chang bi chagasha kondo en ata yo ko tebe ko le ngotom gegas reverend ni wole ganya ityo Tunisia so ke Tunisia nongyo au ga itu Nairobi anan tomo ke ityo Tomo wakati natak tokol ko kyomita bor yengalega bin family, my brothers and sisters agera lega basugul. Kingo mite in high school ko kyalen ngai 25 years go Tunisia. Lakini mai moga ga mu in oye manamge mita ishe in go Tunisia amu ki mita priorities alaga chagebwa. So tabi ako in 94 ko actually 2004 ko kyo Tunisia ko gasi in translation kingo join in translation 98 ko yotagasi in ki pita asomesan in my brothers and sisters ago kingo ga go to another Tunisia 2004. Oh wow, kongoi reverend amu in ne o misenge mejege mwa kongoi amu kinyenyoru kurset iwe CBI translation not of Bible kwa Marakwet abwati ale tun ko history ko mwae kole biik chekinya kwai translation koboten inyendet kimeche kemwa kongoi akobo notok ko reverend kainyo nyas kaitunishe kaitebi ing Nairobi mongen ale kirum ne kora nyo ing kwenut yu karum ne anan kinye kaitar amu kaker kaiyai 10 years ako kaker kit age eng yu ko inye iwendi kora itou something ing yo iro ile oye une manam ni komelen kele meche CCC le ngoyamchi yutok amu inye netishe ikeri ile une maeme asomesa lagok meche inakta esenet ikeri ile ngokong biashara nebo maembe the next thing kainyoru kasit nebo translation kainyo Nairobi karum ne eng yu reverend. Yeah, kingo ga join in translation ko kitagenge neginyo kapwatutik yu ko in kiamaja testai ak somanet.
ako ye kiamache awo ko ki theological college. So komanyoru theological college nekinamgei ak in program nebo in translation neimuch asoman and at the same time ami kasi. So ko ki tasin anyor ICM, International Christian Ministries in Kitale, kikure size African Theological Seminary. Ko yoto kasye in kingo anyoru ale imuch awo wikishek angwan in a term. Yaga ger sugul agaba soman agawe atestai agasi. So I negotiated with my employer ko chamwas kolejo in kiyoni so long as ma nega ngema gasit nebo translation. So in the process I gave up my leave ko nebo somanet. So after I was somanet 2002 I graduated in 2007 with my first degree, that is bachelor's in Bible and Theology. Ingono ni Kitale Not Kitale, ICM, International Christian Ministries. It is African Theological Seminary in Guni. Kongoi Reverend. Kotos kinyaga itar nitok ICM in Kitale olin. Kogiwe yamten kanisa anan kilya kikonin paroindo ibiwe iboisien kanisa anan kirumne. Kongete ko kiaboisien kanisa kongete awek Kamarin taught in 94 ko kiaboisien kanisa mu in kimagetinye in amdoi chekibwane oloto kamu it was considered hard area. It's hardship area. So I ended up being the main person authority kanisa all that time kokinga nyoru our Bible translation ko in that time ko gas nagi considered in kanisa at an Anglican church our college ko kita scheme kimajawa college full time, but I considered in oyengawe full time ko imuch manamege ya muki miten position nagalaga jegi suppose kai. So mwana sole ngacheng ne awendi college ago gasit ko in 2002 kingo tau ko in college bishop in my bishop ko in Bishop Stephen Kewasis college as in ngitare ko ke opportunity to serve to be ordained as a minister. And so I ended up at the stay away at 2006 I go with St. Paul's in Kapsabete ye bias ngalegab doctrine ngalegab Anglicanism for 1 year with the Reverend Koskei, the provost in St. Matthew's in Guni. In Kimwali Moyanyu at that time, Anglicanism. So then I was ordained to be a deacon, and then the same time, translation, in Bible translation, into the New Testament into Marakwet. So Gokingo Bege, then I thought that was an opportunity for me to take a break. And then and the break that I was taking Gokiamaje in Sugul, Ibatastai Angalega Masters, and then Sawek. So plan as in Goki Utagi Kanyurian because Bible translation and literacy, Kochang Chumbek, Jabuane, and they are expatriates and they help with the technical. Nalagin Magitini Jabuane authority. Like linguistics and also exegesis, like you rarely find picture Africans like Greek and go Hebrew. So go bichu punin pitani ko nichegat ko puan authority ingalek ujota. So go kaya interacta na sakpi ko gimitain agenge neginyo ko kimaja experience na ba in translation. Ki yogas konyo Marakwete ko nota ko ki Alan Gallivan. I interacted with him ko neki kiegane ne kinyane ko in the language for about 6 months.
Kingetar kogeras college in oye sugul no mite ko en you can get opportunity inyo ngalega in translation. By that time kyo consider ni our Dallas Theological Seminary which changed ko walagas nyawe Tennessee. But I had to quit in Bible translation. This is literacy. Muma chamwa biju in ko majam ko go na in study leave. So when I saying just gave up that position as a translator, and then anyo Peter ninya somane ko kingo kyanyoru scholarship negiba tuition. It was not a full scholarship, but tuition. So it was in Olita 2009. That is when I got to camp. But translation go giga after 2007. I'm for 1 year. Ko Reverend ko inyo kito naganet kenyu ko kito nebo kamanut nebo ngijunda chi imi ole imi chi negenyoru boroindo ko metebi buch ako kokerinye ichenge chorwandi ak biik chekenyoru asikobit nokile networking. So kai networken kainyo ingele kemwa ile olito ole so abwati ole kiwe ko jimboitab Tennessee. Mongen ale kikure ne taonit nekimiten ngolimbo Tennessee. Kami Johnson City, Tennessee, Johnson City, ako in neki Planols, another key role, ko in Professor Elolia. Professor Elolia, ko neti sugulit negure Emmanuel Christian Seminary. By then ko ki Emmanuel School of Religion, ko in ko kinyawe undog, ako in inendet ko one of the people neki recommended. Inendet ko bunu kora in Marakwet. Ako in kitoma wagas ako banendet but kogas kobun in chumbindet neginyo nyige gas tugul. So kokingo koitas ketebe kelejin ingen jiji kotoyas kotebe kole ngonitok. So that is how I got to know him. Ako ko recommend as anyo as in Johnson City, Tennessee. We are talking for 3.5 years. In my masters, masters in Master of Arts in Religion, Master of Arts in Religion, and also focusing on Hebrew. Ko Reverend kongoi abwati ale ing biik cheisubech ko kainet kege jile kit nebo kamanut ko networking ako ngiyai kasit tuchigei iyai nebo iman. Kitaitar translation kinenen amu kemwa ile kingelen isom leave ile kewe komata kongetin komatekechamun ikwiten. So kitaitar translation ine Kingo plani ko gatar translation 2007 ko gatar translation nebo New Testament into Marakwete. Ako in key challenge kora mo in kingo meet 2005 mi atasataya ngalega in college ko meto kasi my manager negikyoe tugul. Ako kingo meto kasi my manager ko egas nego challenge mo in kimaje employer kole atestai again translation ako amete ngalegab sukul korok. Kolejo ngatar ngalegab translation if kwaleban was sukul ijeget ako ki maiyan in the first place amu kyosomesani ge kyosomani ako albani sukul ako ay kasi. So I negotiate na lejo ye in ngu mayamege ogona this opportunity ngot komite in ay kasi ay mpango na bagasi lakini amaja akishanale in every plan that we put in place kogaak lakini mameta ngalegab sukul ngatar sukul atastayak sukul ako ay kasi. So gegonas 1 year gele in oyenge tiam giro in got komawagen then you have to quit school and do the job amu in kikabit pressure naba in donors amu donors ko kyago fundan this project for a long time ago magere go wendi gasit ko uye magat. So what I did anget in if amenyel rate ko ego office ki office ago in at the same time
in my room Norway. So I ended up sleeping in the office and doing work day and night. So kobit anyor nafas na wendi sugul. Sige jomwa awa sugul agatestai ak sugul kouye kiapangan. So and that is how I ended up actually ibatar ngalekab sugul graduating and at the same time atar ngalekab kasi. I was at every point again plans che kikitindoi ko kiamuch aityi eng ye kimagat amu kioek Peter Gameboy. Ko Reverend nito ko iborchinigei undergraduate abwati amu kenyorchi Masters America. Kongoi. Ko osea mongen ngot itinye tebut ak biik che isubech ngot kenyone ko inendet nekitinye taonyo ko inendet Reverend Philip Kiptoo sang ai kaspandanyi kongetege oli bo Merwete. Ako aker ko chome Nandi Reverend aopeni ale kinyoru kabungu kidogo ngolotok amu kewe primary iwe secondary ak nyenye iwe kora ilengeweke Merwet olin ke transfer ngora inyo Nandi nyeyai chekiyai ing St. Paul's. So abwati ale kosin bishop nengunget nebo Nandi olin ako kosin bishop chito nekararan bishop nengunget nebo Diocese of Kitale chito nekararan nekikonyo kurutochechin kole ko kimeche kemwa kongoi ngot kosubech kemeche kemwa kongoi akobo akwek kikosanake nebo man. Ko osea mongen kameche kotai acknowledge ngora biik che isubech atya iteb tebut ngot itinye tebut sikebendi amu akere kasarta kakwo. Kongoi balozi Pitarono, kongoi mchungaji Reverend Eliud Kiptoo sang abdang biik kabisa chekakoboibochi tetutiet kakoboibochi kora panda nebo Reverend kocham balozi Pitarono biik chechang cheibwoti kolen chito ngokakekur koboisiechi ko direct kole chito ngap angot wachungaji kobune tritinwek ipko sitimwa yotok mchungaji amu kaimwa panda ngung kobo nyikonik. So ameche ale kongoi bichu isubech akere Mospey Joshua ko chitab Sydney Australia. Kongoi Joshua isubech Busang Adelaide South Australia. David Leting kongoi Mercy Rono kobun kebebertab America. Rogers Wafula Wabukungu kobun kebebertab Diocese of Bungoma isubech angot Julia kongoi Edward komi kebebertab olimbo Alabama. Matrix kobi mashinani kongoi ak biik chechang cheisubech eng mtandao nebo Facebook iwechi kongoi angot chorwenyu kijanayat nebo Kapkamoto kikure Erastus Kamoto kongoi asante sana Erastus Kamoto Kipleting Chelule ak biik tugul cheisubech eng mtandao kimwae kongoi chang biik balozi Pitarono che streameni akosubech kongete kangetau akoi saisiekab korak. Kongoi Mogu Van Moyo totestai osien amang'u ale bitu ng'olyo neinetegei anan icheregei. Mchungaji, atinye tebutik karibu somok. Sabaring'ung kekere korok inyendet ko ki nerti olep Nandi akobiyai translation. Kiune mchungaji amu 80% nebo maisha neng'ung ko kimi olep Nandi akobiyai translation. Kiune that process iyoe interpretation iwendi oli akobiyai eng oli kiyoe ng'alekab translation. Amu akere translation ko kit nemaraisi kit neui lakini kimanejan ne the secret behind it. Ak kit age mchungaji keng'alale akobo ng'alekab hardship area, ng'alekab ministry anan ng'alekab uchungaji. So tebutiet nekamong eng yo ko kateb chi kole nga angot uchungaji komi ole ui eng wachungaji akomi ole kararan eng wachungaji. So what's your message kora eng wachungaji kora chetikomi on the same scenario notok kwa hardship area. Ak kit kora neka abit eng yo ko ng'alekab tebutiet nekamong kora eng yo ko ng'alekab mung'aret ak ng'alekab amu 80% biik chechang komwoe kole area ini nibunu nimbo Elgeyo Marakwet ko marginalized. Lakini kaing'alale tuguk kiyai tuguk cheechen. So ng'olyondoni kingeng'alale akemwa olimbo Elgeyo Marakwet as a marginalized area ko angot keyai revenue allocation eng emetab Kenya ko ikere koiwaktos kele kabisa oye okerwech oli amu nyalildos biik. So ng'olyondoni ko kibetune ano amu keng'alale treasures cheu maembe tuguk cheechen amu kemwa kemete market ole kinomchini tuguk olimbo mashinani. So ko ng'olyondoni kiboisie biik chechang as a marginalized area ko kibunu ano mchungaji. Ak kit age kora yes. Kongoi osea abwoti ale matilin kakere kora akere une chang biik chemi kebebertab Japan kotekecheng'e bichu
Vincent Rimoi sitiemi region inendet Osea kobun Tokyo Japan kagere kakoek biik oeng chemi kebebertab Japan Sila Birgen kosubet kora kimeche kemwa kongoi Nick Rotich ko kale subet kora mi Diocese of Eldoret following Benjamin Subut komite kebeberta nebo Sydney kemeche kemwa kongoi ko reverence iwendi walu tebutik chakateb Osea ko kakimeche kora kechakta kitikin amu kimeche sitenye kekonin boroindo amu kimi Christmas ko abwoti ale bandang'ung ko kakocher chi kito nekacham reverend ko inyendet komebitepche eng comfort zone mewendi atya biteb ng'ony akitebi ing yoto neilen kakoyam so ameche kora siteicher pastainik chemi olin kokil kora amu iwendi ing yu akakere itesetai ikere kimasi ityem soka inyo nyeityem aldaetab biashara nebo maembe komanam nonye inyo iyai cho tugul cho itesetai iwendi sukul inoktoi so ameche sikokataicher pastainik kora ak chi age tugul neisubech ako tatinye tebutiet nemi tai yo netinyegei ak ng'oliotab corona ko reverend walu tebutik cho kobo Osea. Nebo let kityo referent ko imwawech kora ile tos sofang sabarishek tugul referent ko tos kimentan chi tos kinam chi ngimi soka ko tos mi chi neki motivated kwa soka inyo iyai mung'aret ko tos kinam chi iwe ng'alekab translation mchungaji ko tos mi chi nekimentan in terms of kweken anan yakinyo ng'alekab uchungaji ko tos mi chi kora nekikwek admired akoboibochi boisionik chekiyai akoek mendat. Kongoi, karibu mchungaji na Mungu soe. Kongoi Osea again Balosirono. Ngamwa nabo tai nabo in ketem ng'alekab transition from Nandi to Marakwet ko in kit nekitoreto mising ko in kingemi gaa ko in my parents sigik chechuket ko mameto ng'alekab Marakwet and so king'ololi gaa kabisa Marakwet. And then kingawe olin pa akong'ololi Nandi kora mising ako manotok inegei kingamiten tiestet ko en inetigei kora en kutuswek alak ko en kianetkei kutuswek akot chebo en nebo lem ak nebo en kokoek ko there is some point where there is another story nekitoreto kabisa ng'alekab en kokoek amu en ki wakati nokibo en election ko kianyorchigei ami kwen nebo kapkogo Thika and ko kitoreto mising en amu kiakose ng'alek chekikimwoe eng olotok wakati notok akotoreto en aek nekiatebi eng oret ne kiek safe for me so ko in kingaweke Marakwet ko in nebo tai ko kiboeku a student for some time just to anai missing akobo in my culture back home. Kotoreto noto ko kinganyoru this opportunity awo in introductory course in translation principles ko kintoreto noto ko missing anyo ak nyoeku ne kiacheng missing in ale ne nekeyoe sikerib kutetab Marakwet amu kikibet tugun chechang kikibet ng'alekab culture ng'alekab tuguk chekibo keny keutie akomi kobetoti so in one way was to serve through Bible translation ko in man kele in kingo kaeku en Bible translator ko missing ko in kasinitok kioe ak boisiek so kiatebi ak boisiek akure boisiek ko kasir ko masire nasirchinigei asirchini biik so ngekasir akur boisiek kobwa nyikotebi ng'ony akoker ng'alek chekasir akoker kole ngu ng'alechutok kou nitok anan mau nitok so they had to also confirm akolen unotok ngotko mau notok kewal yundo kamakat kewal so ko missing ko kiaconsiderngei kou chi nesirindet kityo lakini ng'alek tugul kobunu en biik chenyikwoen check amu ki icheket missing chekibwone ak nyokolen sosoni komasosoni so ko kitoreto notok so that transition ko makoromit inendet amu en sigik king'ololi kutit kora in all the time kemi gaa so ma loosen missing en ng'alekab en
Marakwet. And then ko in ngalekab mentorship kingo meten army translation ko training in every time with big kimoche konai ngalekab translation ako in kingo metoi ko kimi biik che kianet che kikabwa nyikayai kasit tugul. Kingoba biik in ngalekab introductory course in translation principles ko bwone kora into the project level ak nyikayai kasit tugul. Ko man akot nguni kotesetai komite in biik che tesetai ak kasinatak ko kikayai kasit tugul in the kotomo anyo. So ko in ngalekab uchungaji mentorship nebo uchungaji kiabo tai ing Marakwet ke ordain na go in patriot nebo Anglican. Ago in during my time ko kinga nyoli ko kionyoru mentor some wachungaji. One of them Brian, I think kimite agosea college kora. Brian Kimutai Kipkiror. And then komite in alaga oengu chemiten size ngengololi atindoi three priests chekikoegen priest chebo Marakwet. So ngin kanisetab Anglican. So mentorship ko man gele in at every point ko in kionyoru biik chekisup ngalek chekiai and they are following. Akot nguno komite in kosubu ngalek. Brian is now doing his undergraduate in St. Paul's Limuru University in Limuru. So kokiki mentor agene in my mentor is Bishop Korir. Bishop Korir na ba in Kapsabet. Ko inendet ko inendet na kiyoyu Arusit. Inendet na ki my youth priest kingo mite Sigor ko in kiomite tot. So and that time ko kijana ya kio leader in the youth ago ko patriot. So he played a key role also ko tae to youth agamite. So for hardship hardship being an hardship area, I want to say this. Ngin Marakwet ko in man gele in infrastructure ko magararan. Ngalega barabara oshega ko yach ago in koraninda ko kanan. In big chetoma ko ngale Oliver Marakwet in the valley, Tot in particular, the whole valley. Ko maembe ko puone ko mnye kapsa. Horticulture does very well. Ngiro ngalega watermelon. Ko puone che very natural, cha organic. Ngengalale ko organic. Tokola muin magindai fertilizer anything ngin olinda pa Marakwet in Olimba Valley. Kimine gitya ko and it does very well. And so the only down part of it ko ngalega barabaroshe. So agotyata ko ay biashara ko nundos maembe ni changapsa amu maite in town eng side na magat. Ako tuyang ya mitaropta komuch ko loriten barabara amu kwamani amu ngalega ropta in barabaret. So ko koranito ko man in it is a marginalized in that point ngalega barabaroshe. Lakini kogero in maya mi wotetai gumnye amu in kige gasetan in barabaroshe chechang chebendi Olinda pa Marakwet ako in ngo wala ka kigete jagot in factory number maembe ngin along the valley. So ko nota ka bwati ale nota ne wale ko geny mengate tabi Reverend some ne some serikali ko ne en ngalechuto kamu kemwa agobo ngalekab agriculture ing kebeberta noto bo Kerio Valley. Ko atinye kayanet ale bitos kora grapes. Ndakikole grapes ko bitos, watermelon ko bitos eng olotok amu mejolalalang mite korotwek paipai kora. Wabwati ale bitos eng olotok tukyoto tugul. Somengung ndakimwaun isom serikali ko ne isome eng biikab Kerio Valley. Kit neo na some ngalekab Kerio Valley ko in
barabaroshek noton nebo tai keyotyi biik barabaroshek amu en generally Marakwet ko biik, we are hard working people, and our people komayamege kele in kaek maskini biik amu matindoi ole aldojin tuguk amu maembe chechang konundos ing mbarenik ako endo kami barabaret ak kenyor the market nebo tukyotok, then that would change the lives wale sabet ab biik chebo Marakwet. And then kinet biik kemwochi biik in what kinet biik in kemwochi biik ngale what they need to plan ngale ab horticulture. And then samet age ne kamache kapsa in oya akot our leaders chekose ko in iman kele in our leaders ko kaek icheket kora che at some point they marginalize our people amu maato ko cheng kole ne yamegei ak bichu mitei market neo nebo ngalekab nego engin Baringo nekiyat in Aramo eng Baringo. Marakwet kotindoi nego, mi nego che kealdoi tukyotok nda kiibu katanyoru mkulima chito neribe in kiage konyor kwalda nekiek akonyorchin rabinik. So such a market ne ka suppose kapsa kero kele kiyotito ano, but all in all ngalekab barabaret koyote ngalek chechang. Ngalekab barabaret barabaret ko our people are very hard working and they can do a lot if they have that infrastructure in place. Kongoi Reverend, kongoi amu kimeche sitekekonin boroindo amu ka sikuku emet ako Christmas nguno kemeche sikekonin boroindo eng tai yo i-sharean award with us. Kateb agere Eric To nemite olimbo Canada, our student kimeche kemwa kongoi. Kateb ine Eric kole iyoe ngalechu techu tugul chu kakoekitu chu kibalansanda ano family ak somanengung, meche sikoi koteitiny eng yotok. Agere kora pomurtonyu Emma komite kebebertab Melbourne, Australia, kongoi amu isubech ak akwek tugul che osubech kimeche ilaikan ak itestai. Ketesetai ko tetutienyo nebo Igeere ne chitab Kalenjin ngole mi kitinye terset ne inegei kobun inendet Reverend kaokas bandab Reverend eng yu. Ko Reverend kotomo kebe yun ko mi ngoliotab corona, kakimwa kele tesetai corona. Inye ko tomo akot imwoiwech ile angen ale inye imi iyoe kasi sipitali, kainyo kaiyai masters, tomo imwoiwech ile kaitauyo family oli, ingele kemwat ile ketunishe eng yun atya itebi eng katikati, tomo imwoiwech ile ara imi Kaptanyata ako omi ak lagok koroni, ako ole omi ak lagok koroni ko ne neiyoe, kenyonundo ano biitu anyun in amu abatun iyoe masters keitundo ano kokeny amu abwoti ale kikakiyokun nyeyai masters ko maybe kibwoti bicho kole ara yekakotar masters komanyitestai iyai translation ngotakiyai New Testament ang Old Testament ko lion ko mongen as ale kakinyorchin Columbus imiu koteisomani anan angen ale kimeng'ishe eng yu kobwanindo ano ak lagok oli ako kikiberuren ak lagok ata? Kongoi balozi. Iman kingami asomani ko kikoromit mising eng family ako en ameche awekyi kongoi en kwanda nenyunet en Philaris. Kake Philaris Kipkoren ne akomite yo ko en ko kitelel kou chepyosa ne kim ako riben ka ko kyawe anendet en kyami sang mising. Kingamite en Eldoret akot komi inendet ka olinbo Marakwet amu kikoromit ole kebalansandoi alipani fees and at the same time gole akombuan. That is why gole in ki office ne kiamite kiru office ak iyae kasi. So why komi kwanda ka ko all that time it was a big sacrifice. Kiegin kapsa ne kikon gay and kotebi ga. So ko en man gele en tuguk alak ko en komaje in a big sacrifice. Kingatar ngalekab en Kitale ICM
aka graduate na konyo in US ko the 3.5 years kenyisiek somok ak nusu chotok kiamite in school ae masters ko kimite kwanda nenyu in Kenya. Mi Kenya ako in ribe in lagok aeng che kikakenyoru in the first born who was born 2005 again second born kikisije 2007. So kinganyone ko 1 year my second born anyone America. So ko kinganyo America ko man gele in ki maje kasom study leave ko makiyonwo in the first place ako kyoker ale in kalya bichu ako in kako ikochin biik alak ngabiro in biik chebo in kabiloshek alak konyoru. Lakini I came later and learned that something that worked well for me. Kiakomnyo amu ndakika kona bichu in study leave kimana ya la munne siketana. Lakini kingetana ko kit agenge ne kiamwochi my chairman in the chairman again my director alechin I will decide amu kikona options aeng either atestai kasi anan I resign ana ako from kasi ako awe in ngalekab somanet. Ako neo mising ko kiibwoti kole teptoi ano your family nge resign ana ko teptoi ano your family. So they were hoping kole ametai ngalekab somanet agawe ngalekab kasi amu one kiatinye partial scholarship. Kimongen ale ibanyorchine rabinik kyalipane kot damenye, ibanyorchine rabinik kyalipane part of the tuition che kikimache amu kikimache percentage fulani 11 and then ibiyomene eng olotok. So lakini kyayan Jehova akale Jehova inyendet nekekuro akeyat oret in awe in school. You are going to provide also what is needed to complete that journey that you have started in me. So kikoyamne anan yeah, it was interesting amu kingawe embassy nebo tai ipkeonwo ngoloto. Keonwo amu kimatinye statement and this is a different story amu en chito nekipromise na in statement ko betut sikoegen betutab interview koesha kokona in statement. Then I thought, well, I'll just go there and see what happens. Swali nebo tai nekikiteban eng embassy kelecho in ngiro statement ko kimatinye statement alejo I forgot statement, give me an open appointment site. Lakini kelecho acha makyae kounoto so keetana. So aweka akiba acheng kokeny in another statement which God open way anyoru statement somok yatindoi more than what was required. So as the first question kokeny kelecho ngoimi wikishek aeng kalya siweke aleji kimatinye statement kilecho bichengate statement kelecho ara keibu and I gave out and that is how I got my visa. So never give up. Ngot keetanin ki ngot iro ile kakera korket ko me given up amu in yote Jehova oret age. I didn't know that this was something that if ndakiasom chito kikamwochi tai kitanyoru. Lakini kiyae Jehova chotok tugul sikobit kobor kole man ortinwek chik komache choket. So kingaamwan in awe embassy nebo aeng ipketuiye again my chairman nekimite part of those deciding kole resign anan ko angen ini anan atestai kasi. So anyoru as in visa akaip resignan ngasitab translation akinyo as in US ko kingaitu koyat Mungu oret amu in ki ordained nyanyoru kaniset nekisupportena akanyoru kora kasit nekyochini biik ibo semberi mauwek akibo uni korik sanyor alipan in ngalekab fees chekimakat anyor alipan kot akanyoru kora in supporten in my family in Kenya amu kimakomite in Reverend kemwa ile kinyoru kasit nekiyoe kiuni korik amwa. One kyoae kasi ing sukul neki notok in ause sukul again cleanani ngalekab sukul
everywhere in the school in the evening. Yagaba big, when they are collecting trash, and then agalaga ko in kiasemberi mawe kiba in peak chegi mi kanisa togol ki college ko mi gas ne mite ogo no ko ki go na gas nada so kyo ay gas nada in chebo gori ka kiba in school so kabit anyor amitwogik ak anyor supporten kora my family. Kongoi Reverend Kaigas Reverend Chito mchungaji kwa tep ko logo no gas ne mi ko maicha kwan gasit ko mecho kora in akitebi logo no gas ne mi so kongoi akobo notok kai tukchu tugul chu Reverend kai mutu in anan teimi sukul kai tebing sukul kote imwoiwech akobo family au yoe kabwa family koroni anan keng'etar sukulit kolya. Ya kinga mito tesetai sukul anyoru chorwa nekibunu Cameroon. This friend ko kimi sukul tugul. College asen mite kin nekekure green card neke applyani Lottery. Lottery. So alejin tomai ngalejata ko netas college en ki apply cheng bija sekitya ki apply na batai 2010 apply notok ko manyoru so ngemi 2011 ko ki mama jago ta plan then the last I think 2 days before closing amu kelengityo graduate ni aga wege in Kenya amu kikigena kora in amu kingo kager biju kole in BJ translation kole ka kwayo ne mie ka nyuli aga mi studying alega in Hebrew which is the language ne kikasere in Old Testament ko kona kora in kasit kole jo ngiwege kimaje nyikekonin kasit akwa plan and for nini rabinik chikyae kasit nata ke about translation of Old Testament so kokinga plan ngalega bin green card the second time kokyae the last day before closing and this friend the same friend negi encourage na mu college kyae application for 10 years to manyoru lakini ni ole itanyor so kokinga Neboying anyoru. Yeah, it just came miraculously because I did the last day and I used even the same information the previous year. So that is how. Kito konyor chorwe mung'e notok nebo 10 years. Manyor. Manyor ako mwisho anyway he is here now but he got to another way ki nyor kituya again la kwa gotun na in Korenye and that is how he ended up getting citizenship but kingo nyoru ko change not my plans amu kyo bwati ala atare aga wege agibata style ngalek translation so in the Old Testament na in Marakwet amu kyage satan gole awek say yawi hatar sugul awya yetau gasit so but so that is how actually kingo graduate na wege agebo chop ngalega paperwork in my family agebwa ke wege kuroni to USA 2012 arawet aben sogol ko yegi ki to my family uto and that is through green card lottery number green card ko Reverend Martin with Tennessee Kenyo Columbus in Ohio amu ma iwe Tennessee amu isomani Tennessee Kilia. Well, kingo mite in Tennessee ko korom sabetab Tennessee amu ole igure south a lot of racism ago in kyagera ale koromito mising family na nyunat ago kiga when graduation kinyo Bishop Korir nyoko soman in Asbury Theological Seminary nemite Kentucky ago in kingo in graduation anyo graduation na nyinat ko kingo anyo graduation ketu yagen pike gibunu Ohio Eric Kogo in inendet ko in kijana yata bin president of Martha's Union by that time never El Rate and then again Kochurei that is Baba Victor kaya naita Christopher Simei nebunu Jeptiret
So ketuye that one time. Lakini kingonyoru green card ko kiabwat ale amaje a place on ngait konyoru lagok chechuk ko adaptan komie again konyu kotuyo ak biik akonaigei ak biik che ingen akotebi a place nematos ke sideline and ngalekab racism ak ne. So ko kingochenge ko one of the places ko ki Tennessee and then Ohio again North Carolina. So konyor asin ko kinga Google nager ale kou ye kamwa en Ambassador Rono Ohio ko chang kasishek ako en me kosane kasi ngi apply inyoru ako en chang en factories chemite olito kole manufacturing companies. So anyo asin yutok chongen jita biik aeng ichege Eric again Christopher Simei. So that is how I ended up I to yutok yu ako en kingaitu ko manyo taune ngweny kabisa akocheng ale how can I ne toreti ne the masters notindoi ing koroni amu ngimaswek alak ko korom mising amu en ngiwe kasishek kekere kele ingo ibunu ano. So atau asabwat ale ne tos ai ne chamat ingin peak tugul. And I was kotoe in chaplain, but before that, kokiae gas in this warehouse. Warehouse, koye ibioe gas it ne packaging and a lot of things. Picking, packaging things, and so and until now that I'm a chaplain, ko in ki ya ko kanya work school sa so man jingalega chaplaincy. Which took me 2 years. Ko Reverend Gimwa nguno ile chaplaincy ko mara maelewani chi kole boisietab chaplaincy ko iyoe kasi noton kono. Chaplaincy ko en mchungaji anani kiboitiot nebo en sipitali. So I kasi nito kingin university in sipitali nebo university no missing karibu ko about it has the greatest population in the US. Ohio State, the Ohio State University Medical Center. Ko boisie ngungo ne iyoe Reverend in sipitali? En sipitali ko en ami ko en as chaplain ko kit agenge ne kyoe ko en kebe kerutochin biik che miondos ako keng'ololji icheket mising ko en ikas ng'alekwak konyor kong'alal icheket akobo en ole ibwotito ng'alek chebune ko kamyan chito amu alak konyoru shock amu kakinyorchi en miondo nekamokobwotyin kole tindoi ko alak ko kikolusen en hope ko makotindoi en kamang'unet ko acheket ko kebe kenyoru kikochi kamang'unet notok kole konyor kamang'unet kokeny. Yeah, so kongoi nye Reverend kaikas chitab Kalenjin. Reverend ko nekit ko chito nguno ngomi chito sipitali ngot kemwoun kele itinye anan tinye chito terminal disease yani kakikonin betusiek tutigin koteimeng'ishe. Ko yekikonu news chotok ko inendet nepkong'ololjin chito neu notok akorutochi kora biik chemite sipitali, biik kosochi ak tukche tugul. Ko Reverend angen ale inyendet ko inakimwoe kelen frontline yani imi tai eng ng'alechu chebo taktarishek ne tukche tugul chu. Ko Reverend tebutiet nomeche atebenen amu meche sikekonin boroindo eng yo. Ko kingen kele kosubkei ak miondo nito bo corona nekakimwochini biik koribegei ko kakile kokobet anan kokonam biik 78 million yani biik che kokonam corona eng dunia komugul. Biik che kokobek kosubkei ak mioni ko 1.8 million. Eng emetab America ko 18 million biik che kokonam corona, 323,527 biik che kokobek kosubkei ak mioneb corona. Reverend tebutiet notebenen ko ni abwoti ale imuchi kotebe biik chechang. Inyendet ko mchungaji ko ribindet inyendet ne ichere biik che kokemwochi kele mwisho neng'ung eng ng'onyni anan itinye betusiek tutigin imeng'ishe. Ameche ateb ale
amu kiyoech Mungu Jehova nekiyechobech achek. Amune sikoib miondo neuni nekakotar biik chetechu nekakotar biik karibu 1.8 million. Ingen yekai Mungu kole mite mioni ak amune sikoib, Reverend. Kongoi tebutiet neo notok ne en tebe biik sait age tugul yekabit miondo. Ako en ameche amwa kouni kole chechang akain tugul komatebe biik yo tindoi good health anan yo kororon ng'alek komatebe biik kole kalya Jehova sikokon amani anan ko en kalyet anan ko en kokororonitu biik kotebi komie ak kwai tuguk chekororon. Lakini ngiyabiten calamity neuni a pandemic like this kotoi koteb biik kole kalya Jehova sikwai kouni, kalya sikochomchi ng'al cheuchu. Ameche amwa kouni, kingo wakati no kibo Job ko kikas kele kikawo shetani tautab Jehova ketebe kelechi bunu ano, kole abunu ng'ony. Ako ketebe akobo Job ng'alechatak tugul. Ako notok koboru kole mi koboisie oindet ing koret nekichop Jehova. Makele we are out of the test chekonu en oindet. So God did not cause the calamity and the pandemic, lakini boisie notok kobit kowal biik anan kokonin ibwat akobo en sobet neimite. Mara nyingi ko kabwatet anden kanging'alale ng'alekab en biik chekikonam ko ameche amwa kole akot anendet ko a victim kikonam en corona ako en maatinye nguni amu en kimite en frontline anendet amite tai ing ng'alekab en biik che respondents chekiresponden ingen biik cheu chotok che ngobwa biik komatindoi kabuset ko ngobwa biik chemiondos traumas ko abo nebo agenge nebo tai awo en yemite en bichotok amu bwone ak families ako families komache toretet neo, komache kotindoi chi neng'ololchin akokochi hope even kotesetai ng'alekab en kanyoiset nebo chito nekakimut. So ko en iman kele en ng'alechutok kabwa cheben corona ko en it is true ako real. Ako en ng'alechutok ngobwa kounitok ko en kibwat kele en miono Jehova ng'alechutok tugul amu en ng'alek tugul cheyookse eng ng'ony komwoe sirutik kole there is nothing nesirtoe Jehova eng cheyookse. Ako en ngobit ng'ala cheu chutok ko chito ing icheket che Christianik kobwoti kole it is time awekchigei Jehova ak kesach Jehova sikobit kokon kokenyen a solution to it. So man balozi akosea masirtoi ng'alechutok ko ingen noton yemi Jehova ako makele Jehova nekakon, lakini Jehova koboisien nitok sikobit kobwotwech kole iman takomi in control inendet. Amu wakati neunitok anene noae kasi eng sipitali yo kamionso biik ko chang biik cheiwekchingei Jehova akole iman kiamete Jehova yelo, so ameche awekchigei Jehova. Ako en wakati neunitok ko yotok yekekure Jehova kele Jehova nyosorwech, just because we left him at some point. Namata kebwat kele mite chito nekiyayech, mite chito nekonech sobet. So ko balozi ko walutiet nyu koni ing ng'alechutok bo corona kole time kiwekchigei Jehova amu mami kiy neimuch keyai akobo maisha nenyonet. Akot kingonama anendet ko en kiatobot mising, lakini kit agenge ne kiabwat ko en sobenyu ko manenyu. Jehova nekono sobet ako ngoit en yekale en kakoyam awendi kora kounitok. So ko notok balozi. So kongoi Reverend. Kokemwochi biikab Kenya kemwochi kelechi mi corona Reverend. Ako tumin emet eng olimbo gaa sikuku emet. Igere biik kabisa kotepche sangine akot melochi mask moae tukchu tugul.
kiiwe kotituye koroi ameche teimwochi biik kyok ilechi mite ki akoril kokeny ing yo amu kimeche sikekonin boroindo referen iamtoiwech kekonin nafas kitikin imwa ng'oliot nebo betutab rani ak icher biik kyok amu bandang'ung nekakebwani ko kaibunu anan imuchi kakocher chi kakocher ane abwoti ale kakocher ak akine ine Hosea ngole mi kanetkei kiy ale yeiwendi uya iyai kiy nebo komonut noto networking iyai kiy ne itepse biik ing'ololchi biik iyai nemi amu kaami tukchu reference tukchu tugul chu ko ngiyai kiy kait chumbindet nekakonyo kotun nyokotebe kale kole ingen ng'o chichi koit age nelen acha kineta chicho ngolimbo merwete so ngiyoe kiy nekararan ngiyoe kiy age tugul iyai komie amu mara kokerin chi mara tun koek point of reference nebo chito ko reverend ameche kotaicher bichu choket kosubkei ak corona sikeweke eng yo keacknowledgean biik atya keweke nyikekonin boroindo icherech ishean ng'oliot eng betutab rani reverend Rosi, akoteshi kityo the state of health system eng emetab Kenya amu ngeng'ololi angot county nebunu referee komi nase sahi strike in the middle of pandemic. So the state of health system eng emenyo sahi during this COVID-19 ak the message nemoikochin emetab Kenya as itwoktoi ng'oliondono bo corona. Ako ngomungokse ref iteshi kora imwae lugait nimbo merwet kakaken kabisa imuch isweeten kidogo kole amu len biik kyok tom kekere chi nekikonam corona. Kongoi Hosea ak Balozi. Man en kele ng'alekab corona kobo man mite ako en chang biik kyoker ko meitos akobo ng'alechuto bo corona ako kiarib biik chechang amu ita point nekakinde chito mashinit nemakobusi inendet makoke inendet lakini mashinit nochin kasi kotieme family kole oye ndakasop lakini koita point ne anendet nang'ololchini akalechi tos mache chichitok koek nitok for the rest of the life amu ngipiro ngokakinde chito mashinit koboru kole akot ngosop komakoeku chito ne takotepche akomeng'is kouye kou eng tai. So ko ngipiro kararan keribke amu ng'alechutok I'm giving a good example. Mite chito nekiyoe kasi ne kosirtoindo kiyoe kasi ak board of election chukoboindo ko kale chichi ko ki active ne akwachinin kondojinin vituo karibu somok nekiwendi korutojin ki chairman inendet. So ko kingwendi kale kiribeke man kiboisie mask lakini in the other way ko mengen ole kinyorchi ng'alechuto bo corona. Koboru kole biik chekirutochi kotindoi biik chekitutosi akot anendet ko kingatinye ko kimangen ale atinye ako kimakase ale amyoni amu kiami kawaida. So chi age tugul neituye chi age tugul neimite karibu ak inendet komache itreaten kou atindoi ak ilach mask ye makat ilach mask. Ako en sait age tugul ngami sipitali ko makimache kekerin kometinye mask. Lazima itinye mask sait age tugul amu notok ko kikere kele kerib chito nin age. Mekere ile akot iribeke mising lakini iribe chito nin age. Ako ngiribe chito nin age ko keribke akinye. So itreaten chito age tugul neketuye ngiwendi town ko chito neitinye akot ngingen chichotok ko mengen kot kotindoi anan matindoi, imuch kotindoi ako kararan akot sikenai acheket kele kitindoi ko amu kwondo nenyunet kebimoni kila wikishek 2 sikenai ngot kotindoi amu ribe biik en che critical boisiek ako in a nursing facility. So kebimoni baada ya wiki 2 ko kingenai kele tindoi ako matindoi science ko ababiman ke anendet anai asole ngatinye akine
and then lagok gebir simet sukul keleji sukul oye uwo kikonamech tugul in God. So we had good time together, but on the other hand ko en kimaketindoi any symptoms anan cheiboru kole en kimyoni ingabuset ko kikibusi komie ngalekab en kimaketindoi tungwek nothing. Ako en noton nekamache amwa ale oye akot Kenya tumwek cho mite makararan ketuyogei amu mengen ile tindoi ngo komatindoi ngo. Ko ngiwe tumwek chotok ko itindoi mask nengunget neilochi sait age tugul simuch irib chito nin koketinye anan iribgei ngometinye. So noton nekasome somenyu biikab Kenya ngalekab health system ko oye en Pipa Markweta nyamworwo kole man ngolyondoni mbo pipa sipitali cho mite cho ire kasi sipitali ketoreto bichoch akenet kekany kosou kole ngalechu kobo man kikeboti cha biik chachang cho kunget ngo cho makunget mba atera sait age tugul kemworwo kebirwa simu arosan ngo WhatsApp kole mite biik cho kakisirto ngo kawulone akobo ngalechu bo corona ako ngo biik cho mite kau cho mi Kamarin cho mite Jebelel cho mite Reben Batot Reben Bakaben kumera kole mite kiyone mara som ko ba kole man ngalechu mite chicha age tugul nyoitu iroi mengete ne tingai ndamatingai karam keribokei bichoch kesom daktari nekwane cho ire kasi ngo sipitali kumwochi bichoch akunet bichoch akobo ole kriptogei ne mamito ngalebo mask karam ke wasambo kile professionals ke was kile kire kile ne tegenyoru mboke provider na ketana bich kinyoru masks cho mito kau cho matingai taginyoru kripokei kwa sababu ne mikira konga nyombara gair ke kero kile kanyoru bich tukun cho ripokei stamanam ngaleju po corona kwa sababu man ngaleju enyu aku poto bich chachang ne lagaria korom sana. So karam ke sochi bicho jake so age toret bicho jake net ngo hornya karam ko sogla man ngalechu enyu kongoi nye reverend agere kasarta ko kakwo nebo man ko tomo keweke kabwati ale kende shortwave kitegen ko floaten osea kegen yoto osea kabisa lakini kakasane tuguk chekemwa tugul noto kwa mune kiasomane in St Patrick's uinye ye special nandi ko special Elgeyo Marakwet County ngane amu kiawe sukul lotok kuinye ko kisomane olimbo Nandi tebutiet kityo nebo let neiteschini nito tinye ga corona ko kateb Joash Kemei kole apart from kiun eut sanitizing putting on mask social distancing tos mi age ki age neimuche keyai kosir yotok abwati ale nin age ko akoi koit kerichot mongen ko kotom koit in vaccination ing tukyo angwan chu kikikon serikali kakwautik chu mi ki age neimuchi keteschi siku kekirinda ngolyondoni reverend no missing ko en kararan ngi yokewe sang nginyone ga ko mengen ile kenamano mengen ile ngoroik cheketinye ko katinye no. One of the things nekasome kora ko en ngiweke ga ko kararan ihakikishan ile keun ngoroik chekelokoti yekaituiyo ak biik amu mengen ile tindoi anan matindoi amu en ngiyai sanitizing akot ngonyo akonam chi komuch konam. So kararan iribgei kora notok and ako en yekakobit kole kakonam agenge nga ko kararan kotebe taban kabisa chichotok amu en kingelanan kingenai kele kakonamech ko kitebi chitugul rumit nyi akelach mask eng gaa kemi ko kila lakwa ko kitindoi aketindoi kora kou sigik akomi chitugul rumit nyi. Angen ale korom missing eng Kenya imuch komite families chematindoi korik chemuch kochoi tugul rumit nyi, lakini ko nekakasom ale ngot komite
kine suppose keyai kou viongozi akot en ak biik chekitindoi kamuket ko kiro kele kakicheng ole nyorundoi biik ng'alechuto bo mask sikolach akot komi gaa amun kakobit kole tindoi agenge kolach chitugul sikomuch koribgei and I think that is very important. Kongoi Reverend, ameche sikeweke kekonin boroindo iamdoiwech eng betutab rani isharan ng'olyo amu kakimi harakati nebo Christmas ko Osea ameche kotaimwa kityo biik cheigere kosubech abwoti ale chang biik chekakosubech agere ngolo comments kokakochang'a chekakesharan kochang kongoi ngakwek tugul chekosirwech eng betutab rani nebo tetutieng'ung nebo tos ikere ne chitab Kalenjin abwoti ale kaicherake kosubkei ak inendet tonyo Reverend Philip Kiptoo sang nekakinyorchi jimboitab Ohio eng taonit notok nebo Columbus ko eng chemongen ko inendet ko pastor nenyu ko kongoi nye pastor kikosenengei tuguk alak chemaimwa pastor ko chotok kitinye baornatet alake amu abwoti yekingiweksei gaa yekyobendi imuti lagok koba gaa kanyotebi eng emoni ko kiyai kiy nekitinye ane nekitun abwat ale kararan asom Reverend kole oyie awendi anyun awendi kanisenyu nekitoreto eng olimbo Merwete kosom kole oyie kaniset noto bo Victory Point kosom kole oyie ongeolchi ng'echerok ak ibiyai tuguk cheteche kiyai kongoi biikab tot chotok anan chebo Marakwet chekyonyoru toretet kobun kebebertab Columbus Ohio kongoi kosubikchok cheisubech choto bo Victory Point Church kemeche kemwa kongoi kele oyie kyotiny sobonwekab biik eng olimbo Elgeyo Marakwet ketesetai kora kuni ameche asom ngotisubech eng kebeberta neimi Kenya imi Eldoret imi Nandi asomin ale rutochi county nito bo Elgeyo Marakwet county nekararan kabisa makimwa akot eng yo kele nito ko county nekikoproducen rwoik choronokchuk chechang cheu okot Kiptoo, cheu okot the late Richard Chelimo, biik cheu okot Ismail Kirui, biik ng'isiat okot Shain Cherono chang kabisa rwoik chebunu Elgeyo Marakwet akoi nguno ko nekit kotebe ngobwa biik eng sang kelen kakile kakibaiten kobendi training camp lona Kiplagat kongoi boisiet neyoe ko Elgeyo Marakwet ko county nebo komonut mi kaokas ole kinyorchin fruits choto mangoes the best cho organic komi olotok abwoti ale bitos grapes tukchoto tugul rutochi Elgeyo Marakwet ngot inyoru boroindo Reverend tatun nyekebendi tuwai akoi olimbo tot kicham akose kelen 108 lakini kiasungukan ine kebeberwecho bunu biasik kora chekororon kebeberitak cho ikose kelen hideout potatoes kobitos kora eng olimbo Elgeyo Marakwet bandek komitei mi kiy age tugul kararan Elgeyo Marakwet chitab Kalenjin eng ole imi rutochi kebeberatak melen ma promotion officer nebo ng'alekab tourism lakini anyiny ako kararan Elgeyo Marakwet akosegei ane kiowe sukul olotok olimbo St Patrick's anyoru choronok chechang kabisa ko Osea ameche kityo imwoiwech biik cheisubech eng yu kidogo atya keweke nyikikochi Reverend komwa mameche komwa ng'alek chik chebo let ameche kokonech ng'olyo atya kocherech asikikochi komwa ng'alek chik chebo let atya ketarate tetutiet eng betutab rani ko Osea. Kongoi balozi Peter Rono, kongoi mchungaji Reverend Eliud Kiptoo sang kubun kebebertab Victory Point eng emetab Amerika. Philip. Pole mchungaji Philip. So agere isubech boiyot arap chemwom kubun kebebertab Elgeyo Marakwet. Agere kora officer nebo education nekikure Arap Yego nebo Kilima Jebara kosubech Arap Yego. Agere kora chi nekikure Moroga Iya Arap Kamorogo kosubech mi Matrit Cheptanui kobun kebebertab olimbo Dubai. Gideon Malivimbo kosubech Isaac Serem kobun kebebertab Western Australia kosubech Betty Jemima kosubech ak Philip Ruto kobun kebebertab olimbo Saudi Arabia. Kangogo Gibbs kobun kebebertab Alabama ak biik chechang balozi Peter Rono agere kakeshian up to 50 groups chetinye biik chechang kosubech kityo mchungaji ameche kora mchungaji kora akokoi ameche kora kotikemwa balozi boisiet nekikwai mchungaji
kobwat kaniset nekibunu nebo mashinani nebo olimbo tot akakwek boisiek chebo Alabama olimbo Ohio. Mchungaji ako ing'ololi kora ibwat ikerwech kitinye biik chechang kora chebo diaspora sikobwat chitugul kole kibunu kanisenyin nebo mashinani olimbo kurgat ak it kora mchungaji ngiwe statistically emoni ebo Australia kochang issues kabisa chebo lagokchok kinyoru angot lagokab wachungaji lakini ngoit emetab emotinwek chebo sang komakomeche chi koek associated ngilechi wewe ni mtoto wa mchungaji kole hapana kole mongen ng'alechok akobo baba. What is your advice ing ng'alekab kora ing'ololchini kora amu singen ile ng'wan kora mchungaji mutai kodenonin lakwetng'ung imi iborye boisiet ak it kora kokakomong tienik ngilen iro kora kotaketani akase nekitien besho kole kiakwong pasta kotil tuyet amamwowo ko ng'alechu tugul ko biik in terms of makoeku motivated biik kora chebendi ng'alekab ministry iwe emoni ebo Australia inyoru kanisesiek chechang mchungaji ko kokikombwanda kanisesiek koek social hall yani inyoru kaniset lakini mainyoru biik kang'alal ak boisiek chebunu olimbo resop kole ngokobit kii ngelen kebe kanisa keng'etosi betusiechu so ilechini ine kora what's your message in upcoming wachungaji chemeche ministry keintegraten ak technology. Mi kanisesiek chengonam kijanaek simosiek kole boisiekab kanisa kabisa ng'alechak meyani boisiek alake kole ngisoman Bible nebunu simet ko Bible nabo kweli ak keker kele technology ole ketokchini so ng'alekuk ko imwoe kora iro ole kero amu yutok ole ketokchinigei boisiechu kakong'etyo makomeche koba kanisa makomeche kotuiyo ak biik amu kokwotunwek kochang issues komuchi so kiyoe ne kora sikosikchi kotikerken biik ak ng'olyondoni ebu injili ak kit age kora komi ng'alechu amu imi sipitali komi ng'alecheb advanced care directive idileni ak biik chengap komi alake cho kikure palliative care so kelechin biik chop ng'alekuk so ngitab kalenjin ngelechi chitab kalenjin uyo maiweksei kole uyo kakitorta so simutai kometo kitun keng'olole tetutiet ak balozi newoktos boisiek kole lagok chechang kotortech betusiechu kalenda kakebe nyikonam mbaronik ak kwalda ak kila kitu so what's your advice eng boisiek chakairo makolitu oli anan makowekse oli so sikochop ng'alekchik mabwa amu banda korib. Karibu. Asante. Man, ko biikab college and African in general ko makiyoni keng'alale ng'alekab meet kotakosabe chito. Ako I think mache kewal kabwatutiet notok amu chechang biik chekikosirto ako tindoi tuguk chechang chetom komwochi family ako ng'emilet konyalilso family missing yekakwo chito so ako ing koroni kit agenge nekianetkei ing koroni ko king'olole ng'alekab let nebo chito kotakosabe chito amu mengen ile itu betung'ung auyo ako chobegei biik mapema ng'alekab will kechobe mapema kesire kele oye ngoit betut nyo ko amache kwaak ni ak ni ing sipitalit agenge ami sipitalishek oeng cheoe Mount Carmel ae kora atoreti yo mamite in Ohio State so ae ng'alek chekikure advanced directives ko chekikure healthcare power of attorney ak the will nebo nemache chito nye makomuchi kong'alal komache kwokis ng'alek kobetone ng'alek chik so ko notok as ne kararan iamuan kota ing'ololi amu yema ing'ololi ko makoi inyorte information your family anan ko chito age ole imache kobeta ng'alekuk so ketebe chito inendet kelechin yekakoet yema ing'ololi yema imuchi iamuan ng'o ne imache kong'ololdoun ng'o ne imache kwai uamuzi neng'ung'et so ko ng'alek chotok che korom ne ake ng'alale nga ako kararan kenai kele man ite betusiek akot yo kawo chito sipitali ko ngot kotomo ichop ng'alekuk ngot kotomo imwaite ile amache kotestai ng'alek kouni kobeku
ngalekuk nemakomiten chito takotesetai. So kararan ke amuan ngalechu ak kengalale kotaketinye kamuget kengalal ako en missing ko en family chepyoset ak boyot kengalal ak kende ngalek kele oye ngoit en betusiek chekait kimache kotepto ano ngalek. It doesn't matter kole ngo nebo tai ngo nebo let, lakini kenai tugul kele sikotestai ngalechatak kou ye makat. Otherwise koite ko strugglen missing chepyoset anan ko boyot nyewa agenge. So kararan kengalale ko ngaleche palliative care kikure comfort care. Nyekakoit en chito kolen oye maamache kotakeyoiwo kiy age tugul ngalekab CPR, I mean compression, ko maamache resuscitation. So amache kityo kekonon nekikure en comfort. Maamache akas ngwonindo, maamache en koimake, agen kityo betusiekyok. So koyotok as ye family kokeni kityo meetab chichotok. So koyotok ye spend awendi ak spend time again family kengalal akobo en ne nemache kobwat missing akobo family. Ala kobendi to a point nelen okay nyeit kosirto amache putiot nebo in my loved one sa abwati kolen age amache in fingerprints. So ketoreti quite decisions che ngoit a point kolen kokachamda kabisa kolen oye ngwang nekak kokaeku tayari komakoimi ngalechatak missing nyewo chichotok. Lakini acheket kotakesome kele oye ndakasop. Lakini komite mionwek alake che ngokakoit kelen makosabe. So kou nekamwae nebo tai ko en family nitok ko kirib family mi machinit chito maongololi kolen chito oye ndangalal akot komwowo ngoliot agenge just because mite ngalek labda chekima imuch komwa kotokongololi chichito. So ngalechatak che thank you for iteb ngalechatak Osea ko en ngalekab Reverend kebwotwo ngoliong yo pole katilin amu mi kiy nekoak betusiek oeng chekokosirto. Kong'yotomite chamae Reverend chamami volunteerni eng kibagengeit age nemite netoreti biik ngap keibe organs. Ko betusiek somok chekosirto kokikuro kelecho ameche aib muguleldo, koibe muguleldo kong'etege koboibungei airport noto bo Columbus ako koibe kwo taunit nebo Cleveland Clinic. Ko koibe muguleldo ko ingele iibe ibibungei airport atya iib. Ngomi oret nekit ait kopirwo biik chemi olin chito nekikochin muguleldo kopirwo netupcho kolecho amu nyekewolchin chichi muguleldo nyekeyoe transplant nebo muguleldo kosom kole kakosom chichi kole meche keipchi pizza amitwogik chekomeche kwam kole chebo let kole singot kwaak nekaak ko at least kobwat kole kikakiipchi koima notok. So ang'et kokeny awe ngomi oret alabate baal pizza atya aib kora muguleldo kait akibokoite akakoite as pizzait kai. So kakibirwo kelechino kokeyochi transplant chichotok. So ameche sacheng boroindo sawa ibakat chichotok amu ingane akere kokwo seven chichi, ingane akere kora kwa fulfillen ngoliot amu koa kabisa achaktan barabara kabisa amu yekakole chito oye kole meche pizza kotomo asutukan kokeny saiti mete kosutukan nekasutukan korok aibe muguleldop chito. So tuguk cheuchu Reverend testai ngalek chekemwoe nyakitar nyeiweke imwa ngolyo ko oye. Kongoi. Chang biik cheigeni akot we have about 60 people cheigeni konyor muguleldo anan konyor kidney ako they are all igeni alake for 1 year kogeni ngalechatak. So ako chuto kewageni kora ak biik chebo donors che iumi donation ne ngoit a point nekakosirto chito kemwochin icheket sikong'et icheket kong'ololchi family ngoyan family
kinemu en muguleldo nebo chito noto kosirto ak ipketorete chito age. So mi ng'alechatak, so kararan akot angen ale tomo koit Kenya mising ng'alechutok, ako en still kotakomeyoni biik kole ketil chinywa ak kinemin muguleldo anan ko en kidney siketorete chito age. Lakini amache amwa ale it's very special ako en bo maana en chito age konai kole anan kenai kele notok ketoret ko kaikochi another life kotestai kwai boisiet for another 1 year, 2 years, ala kobendi for 20 years. Ne ndakamokikochi ko kotamee chichotok within months anan ko even days. So koba maana, and that is why ngiwe chito inyoru driver's license ketebenen kelejin imache itoret chi kaisirte imache idonate. So kararan ke consider kora angen ale korom ne achek kou biikab Kalenjin kiyan kit neu notok. But Reverend, adona ane kiakonugei ale aibu dona because kingyotau aib tukchu agere ale bo komonut, so angen ale to korom bikyok lakini bo komonut yeku dona ko itestai Reverend. Yes, so ko notok ko kin ng'oliotab kang'alale chi ing mitei chi nekateb kole ngomache chito link konyo koret neu nitok ni anan kwa koret age ko kwae ne. Ko amache amwa ale pe kora maket yekaimach chito ke ak iaplayan kit neimache ak isub melen kele neimache kityo ak ile sikwaun chi ki age tugul. What we can do is we can give you link, lakini melen kele acheket chekeaplani. It is upon you to follow to the end. Amu kingaay application ko kyai akosub ak akere betusiek tugul en correspondence anan ne nekemache. So lakini biik cho kibendi to a point where we kimache chebo haraka ako korom kenyor ki nebo haraka. Chi age tugul nekikwo sang komwaun kole kimako rahisi. Lakini amu maket nekitindoi ko kiisub ki age tugul nekikimache ako chenge en kimnatet age tugul. Ngo ka rabinik, ngo ka information nekimache kwae kou notok. Ko kakateb kole kimwochi ne kakateb Hosea kole kimwochi ne biik chemite in ng'alekab especially the Christianic and laokab Christianic and wachungaji chebwone sinyokodinayan ng'alekab Christianic. Kichere biik koroni ak balozi, kiyoe ak balozi kimite ng'alekab kotab gaa ako kingonyo olda age tugul nekiowe ko kit nebo tai neoe ko acheng ale mi ng'o ano anan biik ingcho chemite group cheimuch kituye tugul asanai bichutok. Ako ngimi ak biik kotoretin mising amu one makoi iunygei, makoi iuny ile ing'o, itesetai itepche kou yekeu. Lakini it is so sad kole chang biik chebunu Kenya ngeit koret neuni nyikounkei chito akotebe bo taban akoi wakati nekaaki kekas kele kimi anom nekimiun kakonyor ng'al ngolin. Ako kichere mising biik kobwa ole mi biik kotuyokei ak biik kocheng biik chebunu area nebo gaa anan nebo Kenya chebunu Kenya sikenai kele miano. Amu chang akot nguno komite chito neketebe kele oye kiker ng'o anom nekinyo koroni yelo akoi sai komengen chi kole miano. Ako balozi mising nenyoru ng'alechatak ketebe amu ingen tindoi connections ketebe kele hey kenai miano anom ako alak akot ko mengen chi yemite amu kinyokotebe taban yun. So konotok as kimache kecher biik kele oye yeimite eku yekeu in Kenya nginyo koroni inyo icheng biik akitebi kou ye kiu in Kenya amu biik chechang chekibwa nyokowolokis ko kiyait atebeng'wang ako sobenywa kora ko makararan kou ye makat. Kongoi Reverend. Kimeche sikekonin boroindo Reverend isharan ng'oliot amu kakimi sikukuu
ko ngoto kenyone anan ko kejoinenech nguno ko nebo tetutieng'on nebo tos ikere ne chitab Kalenjin ngole ni kora ko kecheng bikyok kobun tokwek cheterchin eng ng'ony kesungukani dunia sikiro kele oe ne kibwananda ano ak tukchoto tugul sikocherech anan kocherin inye sikobit iyai tukchoto tugul. Ameche kityo sikekonin boroindo imwa iamdoiwech Reverend, ko ameche kityo iteschi katepchi nebo ng'alekab maiyek kakochang'a tukchu ingele tumin emet ak tukchu tugul katakomwa Reverend eng yo kole kiolakinye kotokomi ole kimi Nandi olin kakwo kochutin ng'alekab soka ng'echunda ko kichang tukchutok kot kou ne mongen ko kicham kole kichamcham kidogo kale koker kole acha ma oret ne kowal akine ak nyokwo. So tukchu tugul chu komitei bandap chi nekinyo akoi konyor kurset sikwai tukchu tugul. Ameche teng'ololchi biik mising akobo mi ng'alekab maiyek, mi ng'alekab kerichek chebo bokitet che kakochang'a eng olin bo gaa. Imwochini ne sigik atya ng'yepata kekonin boroindo Reverend iamde atya sikoisoiwech ak keng'etin ketar tetutiet nebo betutab rani Reverend. Kongoi ya balozi. Kaker tebutyonoto kateben Joash Kemei. Man ngiro ingen oleu ng'alek akot anendet ko amu kikinomjo family nebo Christianik ko kiit a point ne kyawe ibaya maiyek akokul sigaret akai ng'alechatak, lakini ing let ko kiaregreten amune sai chotok amu kiibeta mising, kiimuta awo ole loo mising akoek desperate life nenyunet. Akoi ye kingayan awek ko kararanit kokeny sobenyu kowek kou ye kiu akatou abwat sobenyu komie akoen amache acherin kole oye mamite ole ite chito ne maiyek. Kakamwa balozi kole ingoroni kelen drink responsibly. Memuch kelejin mete amu imuch kokorom imete nguni. But amache amwa kouni kole mami kiy memukaksei. Ngimache iwal sobeng'ung ko iker ile ne neimuch kotoretin ing tai yun. Maiyek chotok ko tos toretin ne? Ibwat. Sigaranatak ikule tos toretin ne? Ingimete ko tos ime? And then ibwat akobo sobeng'ung ing tai yun ak your family, ngitindoi family, ak lagokuk ngitindoi lagok. Ile imache kosup lagokuk oranatak amu ngeny ngiwe kolejin akot nginyoru sigik che maiyek kolen mamache aker lakwenyu koye maiyek anan kokule sigaret. Amu ne? Amu kikonai inendet kole makararan, lakini mising inendet. So amache asom kole oye ngisup atebet notok kakinetech ak kekas sigik kouye mwoe sigik ak kouye mwoe kaniset anan bishop anan ko pastors ole mwoe kiboitinikab Jehova amu notok oret nekisobe. And then just to conclude ng'olyondo notok ko amache asom ale oye the younger generation miten iman tuguk che ngomwawech sigik ko kararan kekasit sigik amu sigik ko kikobun chechang, kikoker chechang ako ngomwawech kole oye ongetebi kouni ko kararan ketebi kounotok. Makero kele because we are growing up in a different generation ko imuch keutye ng'alechatak kikolanan sigik ngeny ak kinyeketou alak amu by the way ngot ko makisup kibutyini yotok kora. Keringo notok kalejin ribegei inyeibutchini ngot ko meribgei kou ye kakimwa. Kongoi Reverend, ko agere kasarta ko kakwo chitab Kalenjin kongoi amu kaitebi kobotech kong'ete kakitou tetutioni.
ko nekit sekeit let nebo tetutiet nebo betutab rani ko amu kokitinye reverend kiyokindet chito nekararan nekakisub ako kakisub bandanyi akoi koitu emetab Amerika ko reverend amu kosikuku betutab rani kakakimwat kele kakokrosen Hosea kwo betut nebo Boxing Day kimeche kebe sikuku kakamwoiwok eng tai ale kaamis akuiwokik chuk my grandkids kaamis alechi amu kongyo snow amut emoni kosom icheket kole grandpa kimeche mutai nyekebe kebuilden kiy nekile snowman kechesan eng snow eng olimbo sang kaitit sang ko ngotomo kotar werto neo kong'et nekamining kolecho please grandpa alechi soso so ameche awo aro ale ka fulfillen kaamiset nekokokochi my grandkids atya sikebe sikuku ko reverend amu ko sikuku rani chi biik sikuku eng kimasi olimbo gaa ko noto katarat biik imuch komi chi nekamawo kanisa imuch acheket chemeche sikebe ngokakiyoe no kilen Zoom kosubkei ak tuguk chekokwookis kosubkei ak corona ko ameche kekonin boroindo reverend isomanwech verse anan ko verses eng yo atya imwoiwech ng'olyo kosubkei ak verses nebo betunito nikisherekeoni atya itiny kora amu kimitei ng'o emet ako tobotos biik kongoi kaikonech hope anan kamang'unet eng yo ile mi Jehova eng tuguk cheu chu matin kong'wan emet ameche ayan ale yekitokchinigei 2021 kebendi 2021 nebo kaberuret ako ribech Jehova eng yutok akomi tuguk chekororon olimbo tai so ameche keeku optimistic kebendi kenyit nelel ko reverend kimeche kekonin boroindo isomanwech verse anan ko verses atya imwa kosubkei ak verse notok atya sinyekekonin imwa ng'alekuk chebo let atya isoiwech aketar tetutiet reverend. Kongoi mising balozi. Iman kele mi tugun cheboisie Jehova sikobit ko kwai kotestai ng'olyonyi kou ye kingobit ng'alekab corona koman kele kiwolokis ng'alek ako kakateb Hosea akobo ng'oliondonoto kole kimwochine pastors. Pastors kiboitinik ameche amwa kole kiwolishe kosubkei ak betusiek kole kabwanda. Kingoit corona ketou ketuye ing ng'alechu kikure Zoom, live stream eng Facebook ako ameche amwa Jehova kongoi amu kobun oranitok ko nekakituye rani sikenyoru keamchigei logoi kou biikab Kalenjin ako ameche amwa kongoi kokeny amu Hosea nekibwat kingeng'alal ak Hosea ko kikamwochi alechi atinye kanisosiek karibu 3. Nebo tai atinye Anglican Church, that is St. Augustine's Anglican Church ing yutok po Columbus ko associate priest kiboition toreti kiboition nemite patriot nemite. So nebo aeng ko atinye Victory Point Fellowship Church nekinyeketou 2013 ak biikab Columbus. So nitok nekamwae balozi kole inendet ko member nenyonet. So Victory Point Fellowship Church ko kaniset kora nekinyeketou yutok ako the lead pastor nebo kanisa nitok. Ako nebo somok ko abwat ale ne age biikab Kitale Diocese. Kitindoi biikab Kitale Diocese chekibwa koronitok chemi diaspora. Kebwat kele oye kararan ndakitou nekitutosi. So atindoi kaniset nebo somok nekitutosi kora ko somok kasi through Zoom. Nitok ko online full time nekitutosi ak biikab Anglican chebunu diocese nebo Kitale ye kiboition yotok kikilokwoe kiboitiot patriot ing the church Anglican Church of Diocese of Kitale. So ketutosi, so tuyoshek chutok tugul ketutosi ako kingowalak ng'alechu keyoe Zoom ing tugul ak keyoe kora live stream ing Facebook. So
amu Christmas, this Christmas, wakati ngoit Christmas, ko betusiek tugul kigen kele Christmas ko betut nebo boiboiyet, betut nekiboiboichin amu kakesikwech lakwet noto ko Jesu Kristo. Kibwoti sigetab Jesu Kristo, nganda mengen chi kole kitore kata kesiche, lakini kokonech nito kibwat kele kikonyo chi nyikosor chito en kimugulmet, ako noto ko Jesu Kristo nekiyok nekicham konyo ng'ony nyikesich akome akoba acheket sikobit kosorwech. Ko ngibwoti kora notok ko wakati kibwoti kora kele nyone nebo oeng konyone sinyokomutech kebe kipsengwet. Ko wakati nito po Christmas ko en kibwoti notok ko kingen kele en coronavirus ko kokonin ngalek ne matakotuiyo biik kou ye komoche. Families ko tuitos akonyor kwamis kibagenge, konyor amdaet kibagenge, kotuitos kaniset akichek akonyor amdaet kibagenge. Lakini ing wakati nitok ko imuch maak kou ye kakibwotini, kou ye uu kila. Ko amache amwa kole in the first century, wakati no kikinome Jesu Kristo, ko chang kora ngalek che kimaakis kou ye kikimoche. Kimakobwotin biik kole nyone Jesu Kristo eng oret nekinyo. Kimakobwotin akot Joseph kole manachi Mary amu ara en kakeba en koito ako en ni igeni kotun, and then in the process kotok kole kakomanach. Ara in kole kipangan in Joseph kole ngameto ameche ameto amu kimako kabwatenyi kole ituni chito ne manayat anan in tie ne manayat. So ko amache kesoman tugul ing kitabut nebin Matayo 1 koitot ko 18 agoi 25. Asomani ing Kiingereza kale the birth of Jesus Christ came about this way. After his mother Mary had been engaged to Joseph, it was discovered before they came together that she was pregnant by the Holy Spirit. So her husband, Joseph, being a righteous man and not wanting to disgrace her publicly, decided to divorce her secretly. But after he had considered these things, an angel of the Lord suddenly appeared to him in a dream, saying, Joseph, son of David, don't be afraid to take Mary as your wife, because what has been conceived in her is by the Holy Spirit. She will give birth to a son, and you are to name him Jesus, because he will save his people from their sins. Now all this took place to fulfill what was spoken by the Lord through the prophet. See, the virgin will become pregnant and give birth to a son, and they will name him Emmanuel, which is translated God with us. When Joseph got up from sleeping, he did as the Lord's angel had commanded him. He married her, but did not know her intimately until she gave birth to a son, and he named him Jesus. So kakimwawech kele man kim maagis ngalek uye ki magat. And the same thing is happening today. Things are not working the way they are supposed to. Lakini amu kipa man Joseph ki chito nekiyoe man, ki chito nekikonyitot, ko kimakomoche kole komwaita kokeny kole managat chepyosani amu ndakiyai kounotok kitakiwire koik akebar. And if that had happened, then we wouldn't get salvation even as today. So koni amache amwa kole imuch maagis ngalek kou ye magat, ako nitok ko interruption of life. Ngalek che ki interrupting life. Mongen ale kile Kalenjin interruption, lakini mite kerutik. Let me say, it can be tukun je kere pije se maagis ngalek kou ye kakepangan. Imuch kakepangan ile kenyini nyone amache kwaak ni. Lakini konyo kerutiet age ne ae maagis ngalek kou ye imoche.
Lakini amache komwa kouni Jehovah kochobe ng'alek koagis kou ye moche inendet, kou ye kimoche. So koagis ng'alek kou ye kiagis eng betunoto kenomchi Jeiso kaptukut eng Bethlehem, ko ki boisiet ne kikakochob Jehovah kole unotok aakse kou notok. So konyo kobun berkeyat Maria ko kikachob Jehovah kole unotok. Maa kou ye kimoche biik betusiek chotok ko kigeni Messiah nenyone koeku laitoriat. Laitoriat ko kingen konyit netindoi laitoriat, lakini Jesu Kristo ko manyo kou eng oret nekibwotyin biikab Yahudik. Konyotok akotalak ko meyan. Lakini ameche amwaun kouni, as much as maagis ng'alek kou ye kakimoche eng Christmas ini, as much as maagis ng'alek kou ye kimoche eng sobet nekimite, lakini kit agenge ameche ibwat ng'alechu somok yeidileni ing ng'alek ak tugun cheu chotok. Nebo tai eng Kiingereza kekure prayer. First is prayer. Sautik. Ingwa ng'alek cheu chotok amaba ng'alek kou ye kimoche ko kesa Jehovah. Ketebe Jehovah kele ne kerutioni kanyo. Anetege ne ng'alechu. Jehovah ne neimakwa amu kingawe embassy anendet akelecho makikonin amu metinye in statement ko kiatebege ale ara nito ko kerutiet ne mawe ale ngot ko statement ko kin neimuch acheng notok iba acheng anyoru alak somok che kisiro akot che kikimoche. So nebo tai ko kesa, nebo aeng ko perspective. Nyekenyoru kerutyonotok iiptoi ano kerutyonotok amu kerut age tugul nenyone ko kakonin opportunity ibwat ile ne age ne tos ai. Kale biik chechang ko nyekako fesen kurget kole ako kerat kurget koluche kurganatak kocheng komoche kole kobun sikosoreke masin. Lakini ngeiwechke ile komi kurget age nekakoyatak ngoli ne kamateluche siumisange ngoli. Katewendi kurganatak yatat komwa chi agenge kole ing maisha komoche you either fly, and if you cannot fly you run, and if you cannot run you walk. Ako if you cannot walk then crawl, so long as you don't stop walking, so long as you don't stop moving. So eng betusiek chutok kou notok ngokera kulin ko mache i-changen the perspective. Where do you look to find what you want? Ako kou notok sabet, as much as kangakonu my testimony ko man kyataune olelo ako en tomait ako every point mamite yekikoyama amu angen ale tindoi Jehovah chobutik cheechen ak chekororon eng sabenyu. Nebo somok, I've said nebo tai ko prayer, nebo aeng ko perspective, nebo somok ko providence. Mache kebwat kele ngabit kerutiet neu notok kebwat kele tako Jehovah ko Jehovah notok nekomite amut rani ako unotok akoi koigeny. Ako inendet ne bau sobet age tugul, inendet netindoi chobutik alak tugul. So in Christmas neuni amache kenyoru kamang'unet kele yekimite kotomo keit kotienindet kole yekiabunu ak yamite aker ale tom koyam takotindoi Jehovah chobutik chekororon eng tai. So kebendi even nguno akot kefesenin the new year, chang tugun chekororon chemite. And I want to tell you this, kiande anendet akot resolutions chechang chebo kenyit age tugul nenyone, lakini mamite resolutions chekikoit kosulda kou ye makat amu eng kwen kokonu Jehovah chobutik alak chekororon chesire chekotinye. So ko notok providence that God will provide at every step of our lives. He has good plans for us, and as we pray, as we change the perspective
to suit what God wants us to do, then He is going to provide ageite kouye magat. Amma kwa Christmas negararan. As we even come to Boxing Day, kouye yegiyote in sawadi jota kage kone ching betu nep Christmas. Ko nanyunat agenge na asame ko inyoru sawadi ne konen perspective au konen iriki Jehovah ingenyini nyone. Amu Jehovah netendoi solution netendoi solution naba in sabengu. So ngebendi kenyine lel amakun kenyine lel naba in kaberuret agin kondoun Jehovah ingeke tugul ngesa tugul. Ana ngimaje in balosi ameje sinye ke konin siso iwejing let ketoroti tetutiet reverend ngele amen kongoi ing ngalecho somok chobo ibwat atkan kora prayer ibwat perspective notok icheng alternative metebi kityo ngokera kurget kometebi ilal ingo cheng or neimondoi asikobit alternative providence ai kebeberta ng'ung kuye kamwa reverend asikong'et kwa Jehova kebeberta nenyi reverend mameche totischi eng yotok aiboti ng'alechu somok chukemwa prayer perspective ak providence kimeche kemwa kongoi reverend kimeche kekonin imwa ng'alekuk chebo let lakini kotom keit yotok ko Hosea ameche kityo imwa imentionen biik chekatokosubech eng yo asikikochi reverend komwa ng'alekchik chebo let ang yebata kosoiwech amu kibendi ketokchinigei ketoroti tetutiet uyo kaimwa reverend ile Boxing Day ko yatetab zawadi chekakikon mongen kotko Boxing Day ko mineni notok lakini ngano ko kimakwak tugul Christmas netala Christmas nebo kaberuret ko Hosea somanwech ile kotokosubech ngo atya keweke kikochi reverend komwa ng'alekchik chebo let atya kikochi reverend kosoiwech ngotimuchi chitab Kalenjin neteimiyo neteisubech imwa ile imeche kityo koteschin eng saet reverend singnyasa kosochi chuto tugul ko Hosea. Kongoi balozi Bitarono awechi kongoi ing biik chechang cheisubech balozi Bitarono nebo tai ameche awech kongoi kora ing timit nebo PET Bernard and Emily Tanui kemokaik chuk ing emetab Adelaide South Australia chotok ayote angot sawatit nekokonech ko kampunit tugul awechi kongoi timitab PET isubech icheket akoi saisiekab koraki angot Alfred Sajin kobun kebebertab Western Australia ak biik chechang balozi Bitarono chang listit akere biik chekakosubech ko karibu sire ngiwe comments ko karibu biik karibu kamech 100 ak biik cheisubech sai ing mtandao biik chechang ameche ale kongoi makoi kimuch kementionen tugul chang questions reverend chekaketeb satyem angot alak sa compressan sayakun through your email situn kotikerichenin eng tai ola kora situn ni responden kora meche kesom reference iwendi anirikchinet at least once a month ichumu kole kongichumu nyi aeng somok kebendi tai balozi Bitarono chamwa amekan a little bit of advertisement nebo netesetai ati sitakanova balozi Bitarono. Kalenjin kibwatun kele yekitestai kebabanjeni December ne Christmas komei boiboiyet neo komasta nebo Facebook live en tetutiet notok ne inege nebo Igeere ne chitab Kalenjin netun komiten tarik 27 December ini ne 2020 indojin notok ne inege host kobun emetab Australia Hosea Kibrono Bor kobata co-host nenyet kobun emetab America balozi Bitarono notok konditen betu notok ko John Kuto nebo FBI kobun emetab Canada kibwatile saishek chebo Kenya ko kongete saa 10 nebo koskoleng ko emetab Adelaide kongete saa 5 nebo kemboi kitojak tugul en Facebook live indetutiet notok nebo Igeere ne chitab Kalenjin kitojak tugul akemwoe kele ongetunen in Facebook live kimagun happy Christmas kobata New Year. Kongoi balozi Bitarono kongoi ngasubiik chok chosubech eng mtandao nebo Facebook kongoi biik chok akibwatwa kele kitesetai kora ak cheng'etab biik balozi sikoi iyae summary imwochi kasubiik chok tugul ole kikeng'ete ole kikitou tetutieni ako ne nekikenyoru logoek chekikenyoru banik kong'ete kingetoune kebebertab Canada kikesungukan emetab Australia kebe emetab Europe akeweke kora emetab America
So balozi Peter Rono ameja itaka nafasi prepare at least mchungaji sikokerwechi akosochi tetutik tugul chekitindoi kemakchini kebendi 2021 ak mchungaji kora sikibwat families chechang chekokobet makotinye kamang'unet biik sahi mi biik chekikobet boisionik mi biik chemakokere tai ak mut mi biik chekiib loan kakonenet loan biik sahi ako makwai biik boisionik. Tesetai kora eng emetab Kenya kechopchingei keyat sukul eng January. Eng emetab Kenya kochang tugun chekebaregei, mi miondo ko mi ng'alekab BBI, mi tugun chechang mchungaji. So sibwat isochi kora emetab Kenya sikiro priorities kele what is right eng emet, miondo anan ng'alekab BBI ak tugun chechang ak lagok kechopchingei keyote sukul. Matinye ng'al chechang balozi Peter Rono, atali ng'alali akakondoi kotiriot kwamta so kocham ko kakataritu kabetu. Kongoi nyeosea kongoi tonyo noto ko Reverend Philip Kiptoo sang ne noto ko inendet ko pastor nenyu eng kebeberta neb Columbus, Ohio. Kikosenengei Reverend ak kemakun chemiach eng kiy age tugul neiyoe. Kongoi eng notok chomyet neitingenech, chomyet neitinge biikuk, chomyet kora nengimitei loindo imi rutoi kuni ibwoti biik chebo kokweng'ung olimbo Marakwet, ole ibunu olimbo gaa, tomautye boisiet nekiyai isom biik chebo kebeberep Ohio. Meche kemwa kongoi eng age tugul neisubech kele kongoi ngokikokitoret inendet Reverend eng or age tugul ketoret biik chebunu kebeberta nebo Marakwet. Biikab Marakwet kichomok nebo iman ak kelechino kongoi. Akwek tugul chekakosubech kichomok nebo iman ak kelechino kimakwok Christmas ak kenyit nelel nebo kaberuret. Ko eng tetutiet nitok po tos igere ne chitab Kalenjin ko kokebwa, kikitoune kebeberta nebo Canada ketach inendet Arabor nekitun komwoiwech inendet ko immigration officer. Ko kimwoiwech ak kekere tuguk chekororon chetesetai eng kebeberatak. Chang biik chekokosirwech ngot isubech Arabor ko kongoi, kokosirwech biik kokaforwarden ako chang biik chekakotokchigei olotok kosubkei ak tuguk chekororon chekinyorchi kimasa. Kinyakitar eng yundo kebe kebeberta nebo Sydney ole kikinyoru tupchenyo inendet chepkametinyo inendet Millicent. Ang nyakitar eng yundo kebe kebeberta nebo kora Australia anan kikibe korok kotom kebe Australia kebe Hungary kenyoru mwalimu eng kebeberta nebo Hungary nekimwoiwech bandanyi rutoitonyi tuguk chekororon chekicherech. Ketar eng yoto nyekenyoru inendet president ne noto bo Kitwek nekinyokinyoru president nebo Kitwek kekere kibagengeit noto bo Tuko kokocheng kole meche kenyoru. So ikere ile kora yekibendi ke-identifani komong'u biik ngot imuchi koteikur toot nekakikur konyo kibagengeisiek alak kong'alal kocher biik ko oyie kemwoe kongoi neo. Inyebata kenyor inendet tarkok nekicher biik eng ng'alekab women empowerment. Rani ko kakibwa kebeberta nito nep kebeberta nebo Ohio ole kakinyoru inendet Reverend Philip Kiptoo arap sang nekakocherech, kakoamdoiwech ng'oliot, kakomeche sikosoiwech eng yu. Betusiek oeng chemite tai kenyoru inendet Kiptooiyot notok neranet agenge nekiloit bandanyi kawo weri kopiman olimbo Venezuela, nyokwo olimbo Colombia, nyokonyo Mexico kotebi kenyisiek 3. Ang yatar eng yoto kolen koterep America koterep Canada ole mi olotok ae boisionik cheechen. Sinyekekas kimeche isubech tekecheng'e biikchok kobun tokwek cheterchin ola tugul. Kaker biik chebunu kebebertab anan emetab Japan. Kimeche kemwa kongoi kiitu Japan, kibendi Korea, kibendi China, kisungukani kora nitok nep Europe, kibendi Middle East. Nyekebendi kora kecheng'e biikchok eng Kenya, kimeche sikecheng biik kora eng olimbo Kenya, biik chekikwai tuguk cheechen, Dr. Sambu, Rubani, akwek tugul nyekecheng'ok asikobit kenai rutoito bichu kele tos bandab bichu ako inspianech ko ne. Ko iye mameche tekeib kasarta neo, ameche kityo Reverend yeisoe ibwat emenyo nebo Kenya nekichome, ibwat emotinwechu kikotachech chekikotach biikchok olomi. Kimeche otunen eng olomi biikchok ak kemeche obwat gaa eng or age tugul neimuchi. Ko kimeche isochi bichu yekibendi kenyit nelel
kimeche kora kotai Igeere bichuchok ing ikochi komong'unet okot ndanyo corona kuni koeche yeimen ko yaech kobit tuguk chekororonen ko Reverend ameche akonin kityo imwa ng'alekuk chebo let kosubkei ak tetutiet nekakeng'alal eng betutab ra atya kekonin boroindo isoiwech atya ketar tetutiet nebo betutab rani. Reverend. Kongoi balozi, kongoi Hosea. Ng'olyot nebo let nekameche amwa ko en iman kele en kikoberurech Jehova komutwech kebwa korotinwechu Japan, Europe, Australia, ng'olole ng'alekab en Canada, Mexico, America. Ko en ma accident kele kikinyorchigei kele kikebwa koroni. Kit agenge nekamache asom ko en kamwa balozi kole en iman kibwoti gaa, kibwone gaa nyikeyai tugun chekyoe en gaa ulo. The sad part of it ko nganda en betusiek chechang ko ngebwa kokere biik chebunu sang kouwo en bwone kokonu competition, especially the leaders. Ko amache asom mising the leaders kandoikyok chemi Kenya kole oye tindoi tugun cheechen biik chekikoba sang cheimuch kwai sikotoreten maisha nebo biik kolong maisha nebo biik eng gaa. So cheng amu ngitinye chito nebunu your constituency nebunu your word nemite sang ko kararan icheng akeng'alal kiro kele ne netos kyai ketoret biik kyok sikilong'u sobet ab biik. Ako nebo oeng biik acheket chekikebwa en korotinwek chebo sang ko kero kele kakyai kiy nemining akot ndamining, even if it is a drop of water into an ocean, ko noto ko kaiyai nekemuch ako ae Jehova noto koet noto sikoeken ne katoret biik. So amache amwa kongoi mising eng Hosea eng balozi ng'alek choe akot en rwoikyok ng'alek chekikwai ko echen, ako amache asom kityo kole oye ongenamgei keeku agenge akeng'ongchigei ng'al chemite cheimuch kotoretin kotestai boisiet. Ko en neo mising ko ketiegei Jehova ne konech iberurech betusiek tugul ak sobet kotee kotokesoptosi kemuch keyai kit nekikurche Jehova. Kongoi mising kiboitinikab Jehova omi ole omite eng boisiet neowae komabuch. Mwoe sirutikab Jehova kole kingetestai keyai nemie amu komalo kenyoru melekto noto kikochobwech Jehova. Okilgei akotiegei Jehova kora. Ngobirok Jehova. Kongoi. Ko soiwech Reverend ko kotomo isa Reverend kakemwa tukchoto tugul cho kakimeche itesyi saet ko kameche kityo abwatun ale kiketou translation no kiyai kitar New Testament. Ameche kotosom Reverend akesoun tugul mwaiwech ile tos ne nemakat asikobit kotestai translation into Old Testament eng Marakwet. So professional chebo Marakwet kaokas ole mi boroindo ako mi boisiet nekikotoi Reverend akometo ngwenutyo. Ameche okilgei ko professionals chebo kebeberatak oro ole kakitranslaten Bible into second version notok po ng'alekab Old Testament siketoret tugul chekimi ole ketoret kiro kele kakiyai ng'oliondonotok kosulda ako kang'ementeran pastaecho kakemwa ko ngonomwech anan ngonomun chotok siketoret chu alak eng kimasi sikosulda kito nekikeyai. Iwendi history Reverend amu kingetou ng'oliondoni ko abwoti ale tun kobwotin nakemwoe kelen legacy neng'ung ko tun komitei ko kinetai iyai translation notok New Testament akitesetai ing age kimakun chemiach ko okoi yotok kimeche kityo isoiwech asikobit ketar tetutiet nebo betutab rani Reverend. Kongoi sasa ko mi kotesetai ng'alekab Old Testament for now mite biik chemite
ako en kamache kityacher alech oye kimi ketoret kemiu ketoret ang oret age tugul. Just let us know and right now tunashukuru Mungu kwamba it is continuing ako miten kiboitinik chemite undok kisoiwok ak mite ketoret ang oret age tugul ngesa tugul. Kiptayat Jehova neimi barak kipsengwet ak imi kobotech eng sait neu nitok. Kilosun ak ketororin amu I Jehova notok itinye chobutik chekororon akobo acheket. Kongoi akobo en kipindi ne Igeere ne chitab Kalenjin. Kongoi Jehova amu kiboisie Balozi Rono ak en Hosea Jehova koityi biik chemite olda age tugul akot biik chemakingen eng korenyo nebo Kenya kele mieno. Sikomuch koib cheret neuni Jehova nekakicheregei ak kiro kele tos kitoretitoigei ano ak ketoret korenyo nebo Kenya mising ko en koretab Kalenjin, biikab Kalenjin chotok Jehova kikonech boroindo keegu part of it. Ako eng sait neu nitok kimache kesa especially eng wakati nitok po en corona kele Jehova toret biik kyok sikonai kole man ngalechu ako en koribgei ako cheng ortinwek chetoreti akot chotok kakonam corona. Ako nesire tugul ko kimache kesa Jehova kele inyendet notok ikonu kanyoiset, inyendet notok iribech, irib biik kyok chebo Kalenjin, irib koretab Kenya, irib Jehova akot biikuk sikobit Jehova manam koroep corona. Ko kimache kesa kora kesochi sigik kait betusiek chebo school fees especially after Christmas kingen kele kakeboisie tuguk chechang Jehova kechobe Christmas. Mache kesa si kochi boroindo ikochi Jehova iyotyi oret konyor school fees lagok akowek sukul. Ako nesire tugul kemache kesochi konetik chotok Jehova ineti icheket si kochi icheket afya mzuri ak ikochi Jehova akot in kakiletabgei kotoret lagokyok. Kongoi amu kiberur icheket koek mwalimuek. Mache kesochi Jehova si imuch iboisie icheket eng oranatak sikokil lagokyok ako akwai kotestai lagokyok koba olelo eng somanenwa. Mache kesochi Jehova kebwat akot netupcho ak Hosea cheboret notok makase kokararan borto si nyai inendet Jehova. Kisoe ikochi konyoiset nebunu barak kipsengwet akot chemiondos chemite sipitalishek chemite korikwak kemache kibwat icheket Jehova si imuch irutochi ak isop icheket. Mache kesa kora kibwoti korenyo nebo Kenya kingen kele kitindoi kandoik ak kitindoi Jehova ng'alechep BBI ak in COVID-19. Kimache kesa kele ngoek kandoik kyok chekere kele ne neyomegei ak koret eng sait neu nitok akonde priorities in perspective konai kole Jehova ne neyamat eng sait neu nitok. Nyekas Jehova kele akot kakotuiyo kandoik akochomyo akwaita ng'alekwak agenge kelosun. Kongoi Jehova amu ichamech kou Kenya. Akot ketieni kelen Mungu nguvu yetu ilete baraka kwetu ko kingen kele Jehova man peruroik tugul kobunu ole imite. Mache kesa kele ngoek inyendet neiberurech berur korenyo nebo Kenya konech kalyet konech chomyet sikochomyo en kandoikyok ak kwaita kasi ng'alekwak agenge. Jehova kingen kele iman Kenya kotesetai kosubgei ak in nekitiegei ng'olyondeng'ung ak ketienenkei. Inyendet notok itou boisiet nekararan iwendi ikesu Jehova. Kongoi akobo en kipindini. Kongoi Jehova akobo en tetutik chemite tai. Kimache kesa kele si testai ikochi
ikochi kimnatet Hosea ak Balozi kotesetai kokilech akomutwech biik chebunu korotinwek che tofauti sikoibwech ng'alechu Jehova akocher emetab Kalenjin ak soy chuto tugul akilosun amu kisoy eng kainetab Jesu Kristo Kiptaenenyo. Amen. 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 Okoi yotok komateschinike ko ameche kityo chitab Kalenjin amakun alejin Merry Christmas atya alejin and Happy New Year ngomakituye amabe kenyit kemakun chemyach chebo kaberuret. Kongoi ko chekomite tugul ko inendet tonyo Reverend Philip Kiptoo arap sang nekakinyorchi jimboitab Ohio taonit noto bo Columbus. Anendet Balozi Rono ak inendet Hosea Kibrono Bor komi kebeberta nebo Adelaide olimbo Australia. Agoi betut age ketuye alejinok ngobirro Jehova.